In fact, there are near my men, sir, a bit mama ye too well, a DSC in chain, and no yabako. Say forgery. Okay. Say, Ebia, will ye, lawyer Befina, a bay in a year to be an SO, and a lawyer and corner, Monco ye, the Akanam fat, a fabrifi. Oh, nam consa ukwe, no akuchicha name, aquacoye bibia, that chibiano, a base, a bay probita, the will be set aside. Okay. And I say, oh, no, papati. Na udi hu bia to papa so udi ewo na wo ye no wan fa we amamia ekonya me do be fa so say wo ye ni nyina na udi hu to papa so na papa e de san hu no nti o de ye bibi we no ma we japade bia obi betima betie maka say your friend no duress okay, under duress and you put the person under duress na o de aye we no okay. And our device property in the amount to be set aside. And I say if we so undue influence. Okay. And come more sorry I no mutu tun same gun ko fo asum no. E bia papa yi ojiudi pa say bi anka say o ye ne sofo mpo. Ojiudi na una I say wo de say woni munyama a ne o ferry a wo nti no wo kika. Akoma e dancing na yet me diatina all day. Akoma e dancing na yet me diatina all day. Akoma e je, Akoma e je, Akoma e je, ni ebe me de tin. Akoma e je, Akoma e je, Akoma e je, ni ebe me de tin. Akoma bebe ko sivi. How baby kosi ayaka baby kosi how baby kosi Akoma e dance na yet me jatsna Akoma e dance na yet me jatsna Akoma ene ya wada drise ya na mitima yem de esan say ya aba ene baba fo nyina ena yaw ekọ yawa mu nyina akwa aba enenso ewo Akoma mu nsem dwumedie a mutie yen ewo Akoma 87.9 na mo hwe yen enso ewo Onia TV so ene dwumedie no eye hot nti ene ye gina me so say me sha see straight na wo bi ene menya omo ha no dwumedie na ye omo de on pese omo di omo ho ebe do Akoma mu nsem dwumedie nti no ye bebi sa wo omo di omo ye ene die nti a e wasem kofo so e patronize wo nti ene motivation no mesre mo church na easy Friday ye de beba wate me din e di Beatrice Piogabra obetimi afremi Aunty bi obetimi ahwe wo Facebook TikTok and na YouTube emre ekoye ni mo no so production team members ni nyina me di omudin e beba na ene topic na ye de ebro no midi kan ka chew na wa fra wo nua bi se onfa na fidie no ento ho na so ye besua de ya ka chew se dwumadie ye ba de bia ye sua de bi wo ho ayesu ene ye besua de wo ho bi a wakọ da mu prison 10 years na we pie na osibi okohu ye de ma de call prison ene de okosua ye ene enne obaye ne futu no opese oni amansan nyina ebeche se be ya wutu anamọ bia do se de wo ye ebetime de wakọ na duafie na ukoda ho so amane a wo be fam no ansa na 10 years we pia aba no enya asem ketwa enti ene ye ex convict wa ha ode na brabo ebe ye experience obe share e de ama enti for obi se ne so Akoma mu nsamfo omo de nsam eba na ansa na no benya panyi kese bi wa ha ne voice ne de no wiam ka cheje no manager so omo fa na aya na yene na ye adwuma wa yene na ye adwuma wa ha no say Dr. Ohine Kwabna Safo oye general manager Edima Kantanka Herbal Pharmaceuticals and Research Center. Onso TD no kra Dr. Kwaba. Me das me nua vema. Hey. Me nua ba sorry. Hey, Dr. Yeminia. Confusion na basa. Kasa we so fa bi wa Aunty no. O ti ase ana ayo da dodo ana. Me say manager ni kwa de kasa. Okay, but that's all way there. So how do so voice here nice? So be unkind. Oh, me awe pa. Okay, you have a good voice. You have a good voice. Yo, and you know, obi be say immaculate any Kanta Herbal Pharmaceuticals cry e den di kan sha see free ho na ye fan komo no to aso. Me da se pa Aunty. Ye emulate. Yes. Emulate. Okay. Any Kantanka Herbal Pharmaceuticals nti ye ni papa Apostle Dr. Kodusafo Emeritus Professor.
covered by Star of Africa. Now, after several years of research, and what on a boise, I done ma, because ni GD ni nane so asantini, some de we are away. Ni GD ni nane say utumi eti ehan ase na ode de defra efra na odane na esan say ni padua no efri dotie mu nti no edu papa bia a ebo ama ni patumi nyinche apomudin papa won bia so efri dotie mu. Okay. Na me amika say me a medical doctor. Me work olebu. Okay. In specialist training. Okay. Enti ya papa through the research no and na my convinced because I have been doing ahodo of frafra and no na wakabo mayenya emulate herbal supplement. Emulate herbal supplement. Okay. Factory a friend of Kantanka Herbal Pharmaceuticals and Research Center is the first of its kind in Africa. Ebi ni bebia na nim Kantanka so deda or ya de bi otu ne boase no wa ye aye ne ye na ba be boa nti na doctors ahodo a ye wo orthodox entity mu so ye de ye ho aba be join evidence based plant medicine research to demonstrate say so we ye haban do ni ye utumi e ma ne kompepenso bia empo ene abrofo de edi esie etumi twa bi kra ye me de pa se wa chem kan tanka no chese minim se Ghana ha de edi ba ko pe ye papa nti kamya be bi sa say ne no wo eyi bia de twaka bia na onwa ne dro ye papa ya nim ni ye nti bi kan tanka edro kan tanka edru. Okay. Yenim say edru say ne beba bonten no. E was say FDA, Food and Drugs Authority. Ene mo eye nkitahudie hu sampa edru ye no manya sunsanso bia. E pa cho e den ne che say Food and Drugs Authority agi edru e di atum. Me da se pant. We hwe edru a esi mikroya. Okay. Ni edru ni din the Emulate Herbal Supplement. Emulate Herbal na Supplement. Na no FDA agi edru na tum. Eye FDA approved in say ohwe eye packaging ho a we say a unique FDA number na it was registered for immune system support and general well-being. Okay. Inti abribia no edru a you register for immune system support and general well-being no edru a obia etumi nom. Okay. But what am I saying? Okay. Ti sa indication no boama say okoba uye nipa nko ade onom udidi ohome frama eko munko ade ubetima yare abribia na in this era podie there were lots of burden of a communicable disease condition just say yare a yenye free ye ho and a non communicable hypertension diabetes cancer prostate just say yare ahodo bebre wo ho a eno so etu atise all because of your lifestyle enkoyie nti the drug media FDA ajatum is registered with the FDA. Of course, if the pharmaceutical company is the first of its kind in Africa, why would it not go through compliance? And I say, FDA engine to Bansana, ye the Aiden Ababesum, ye Ghana Minti, a drug FDA ajatum, but the indication is for immune system support and general well-being. Okay. Se me toaswa de meka ka ho say esan se nwane nu ahodo a we do nu no edan so ni nti no ye wo enu bi te say compounds bi te say antioxidants ewom ye wo anti-inflammatory compounds ewom na ye san wo eye ye free bi immune modulatory compounds me cheche omu kan beka so we do the medical school pa so these compounds are maybe boss ni na no ofa antioxidants se ka ekoba ni na no say produce fumes na e ba na ye byproduct enti fumes ni che say ka no tun wusie no sa pepepe sa wusie na e ba no enye adepa okay see nyame so bo redie no in such a way say me no ka say ni na no there are lots of activities e so redie no your friend metabolism okay they are byproducts e be by your friend free radicals sa free radicals you no ye oxidants nyame bo yen se ka obetimi already na ngata to me fa edane na anka amopi upsa radicals dia but say say yeduane dodo a yedi ene inframa ye home air pollution ntino radicals dodo na body ni produces yan edoso okay
and a stress any economy ni ho nsem nti obia direct obia direct ti basa free radical say wori pa kono video nim no media personalities bankers market women obia obo obia bre radical ti su course na e de yare ahodo bebre ba it's fastings agent to go ha osapa obo hunu no na oluki say akokra obi wo ha abibia no ayemre okay impemu kra no ntumi nya hwe all because of these stresses I what yeso nti no nti rediani de no ntumi mop up no we hia an external antioxidant ebe mop up now restore health to optimum level anyankopon edible good so in doing that you need an organic product product ayem fa hwe nye den enframe and na through research kantanka akofaba ti antioxidants na wo mu no be bon ho ban wo ho ye inflammation ene ye kwan yare ahodo fa so ba nti se duro no eye anti-inflammatory na che se ekotia kwan yare ahodo e fa so ba nti yare bi wo kra hyaase ye frɛ no ye ka se at cellular level che se ahyaase kiti e wo widi nu mu a enya ndedi ba unu meduro a eyi e wo saa particular effect here eko cellular level no ko boa e reverse disease condition kwansa na dedi ni omo yare so a omo so e ba be ku eti omo kakran na aboa reverse inflammation na yeden ekoso no ni o ba ko so a compound ye friend no immune modulatory property immune modulatory ni na me de be ye ti se nyina mo ahoden o fa electricity a ekosuru bebre a etumi hye bibia ti se immune system kosuru bebre a na ye friend autoimmune disease ti se o read na hyase e kutia ono ane ho ebi ni SLE ebi ni rheumatoid arthritis ebi ni lupus nephritis mi ko be affect one kasa o kidney all because immune system na nya won good eti I say kania say bibia sa so na uyiba say immune system no kofom bebre a enna ye ka say be ko nya HIV che say immunosuppression immune system no kofom bebre so dia na fa yare bia to mi nya ho kwan no aba be ye den aba be ko ti edroid de ye ne say aye no ho say transformer e modulate say immune system no kosuru bebre a e de ne ba normal range e kofom bebre a epejemu ema ebeda de esese da nti eboa a whole group of people but indication that you register no say na make no immune system support and general well-being other supportive therapy through evidence based plant medicine research from your research center hono say utumi fa eduro no when you have other chronic conditions to say hypertension diabetes omo a ewo cancer omo prostate issues omo so ayemre e wo mpemu ni sankrofo we ni na no they need an optimum health to perform but some indication we ni na your friend off label use because that's not the indication for which you register good into your friend BB from WHO we are looking at what we call integrative medicine into to make carbo a drone or fan into for BP edro enjoy OBP edrofa enjoy o sugar edrofa no until fa no for supplements no 1 hour apart no fa aka edrona ofa no because edrona is solely for hypertension or diabetes however we use it in integrative medicine as a supplement to support your doctor condition. Na o kano na ye me the parcel ka say your medical doctor because minim say Ghana Health Service try say integrative say be orthodox ne herbal no e be kan bom enti we ni be ma obi a o tie kra ne hu say we sebio nye normal herbal no na dia na abadwaso no na o ka say obi a betimi anom exactly pacho akra obi onyem obo ma ba no precaution is appeal for intuminum Emma nkola no for intuminum. Nkola edi less than 12 years intuminum. These are the three main groups are omuntuminum edrono. Empo no the other can be on say obi ha okoye surgery 2 weeks to surgery. You have to pause the product. Any form of surgery. You pause the product. 2 weeks after the surgery you can continue. The reason why we do that is because herbs it be affected clotting. So we just go on to to be only sa nimdie nti onum haban duro sa no da cause surgery
ti ye twa no surgery a bo na oblidia entwada maybe sa so no on person o ka che ya doctor for ne say ofa habandru ti na ama ababaye aye adeso amaye ti abibia no because of research akọ edru no blinti no we have enough data to support its use and how you will prevent any abuse and say abnormal use bia. General manager yes signal me nti say no so bi pe bi atwa e den na obehu wo bottle ne ho menim so obetimi ebie so ama ye hwe bottle no ti se o hwe we hu a obehu say ya chiro kantanka e wo eye hologram no seal no ti unya fana ubie ne say a there's a very good security feature. You see a kantanka no be yera efri ho o hwa you see ya chiro den void exactly so they be enye ne che say we bie edu na no ena edu no so ubie ano a e wo niama ahodo wo mu a ema kantanka bottle ena shem sa bottle we ye wo Ghana ha ya ni ti ena da ho no okay ena ya chiro kantanka ena so egu ha kese pa ena company no so logo e embossed there ena ase no so e wo 12 stars no with a big star in the middle and we know that as in a symbol yes the example and say because it's evidence based plant medicine research intino or say asantini intino krata a leaflet and our product insert no ya show tree mu saints na mu show tree bread yes inti it's in 3 different languages you English you tree and you French inti no a breaky barrier bia anglophone francophone and our local exactly inti we boama ohun say this is an original product herbal supplement a free kantanka herbal pharmaceutical na ubisa say upebi ato a eno no obenye bi wo eye asafo new plan contact no ewo 0243 exactly 735872 that's our pepe 0243 735872 na so bi pe bi ato e hope no benye before now exactly your fresh number now we are getting at that distribution point I want to show you something be a drone so there is a ushemu I won't say any a crogen to say you and there are suspensions in it because a mixture of herbs are yemfa bibia emfry it is anwe den pa e ti actually won say a very choking smell because of the organic nature of the product na yebetimi anom oh wo dey go enim so I tasteless unte hwe yes that is the power yes you did understand it's not me no brown particles e wo mu a e ka edru ne ho e san ahahan ahodo a ya franentina e wo musa yo ye da sepa ye ni say and then first day but entonkoso no mo be koso aba no aba be sraye ni di enkomo e di afa emulate herbal supplements ye apostle kojo safo right onu ne dra wahye dey be in pharmacy and research center pharmaceutical and research center no this headray e di aba ne be boa mansan nyina mesra wutie ya osan apɛ number ni biom esanse nkomo na ye ode opese o tedro ni bi na wo so hwa 0243 735872 Dr. Ohene Kwabena Safu General Manager Kantanka Herbal Pharmaceuticals and Research Center and amote say yene no edi enkomo no nti doctor ye da se papa na ye di enkomo no e studio ha medical aka kire mo say enei ye wo bia ye nua ba me bia wakoda prison 10 years en na nyame aye na dom wapie en na waba en o se enne opese oni yen ebedi enkomo nti ye nche bia me nua ba ma no e ba betina say na yene no edi enkomo na onya emba ye ma yenko Poza Travel and Tour Company Limited. Say upese utu kwan na uhu be bia obefa no Poza Travel and Tour Company Limited na offer wo entu kwan domestic and international ticketing nyina oye ho adwuma omo wo first floor Amenase House opposite Materials Junction Swami Magazine Kumase na omo san wo KJT first floor Barbers Shopping Center Morocco and also ewo Adishiman wa Fre Poza Travel and Tour was 0205215495 and 050425636
080 yɛkɔ Currency Ventures enso ne akwa Zahara Herbal Products ni bi na yanom na yɛde asa ye ho enyarewa nyina wo ho na me yawo oba ne be ma wondam enko yie ene yarewa hodo nyina pe Zahara nnuro ni bi neto ne fasa ho yare opedodo atudi a for 0246348334 ana 0248569335 ye beba studio ha na mini abema no aba bedi enkomo edi ame wa ha ye James Apia bidi abema bi so di James Apia pa aka Nike na o aka ne ye die atiye ntuti ana ende tamana mbobo no ana mo de mam ene so na obia de nim o okay ye ma wakwa aba papa o ho ye die nyamiadom yo ye shasie se ye ka James Apia atiye a before obeko prison no na o ye hwan a obi anim o sesei na wote my own story kakra. Okay, ya ka James Apia matiefo ne mo hwenu nyina no bibre na o ka James Apia mo hu ni pakro but se dem bi kaka atiye no me obi a na me footballer. Okay. Na me bobo ba echi no ball no eye ntina me obi a me ton mobile phones e wo kro me business e. Enti true business no ana me ko generate na mfo bi a de problem ye de ebreme. Okay. Enti ubo no ekọ wanim kakra ana say na ye efiche ball na ubo. Oh okay, me ball professional and work hard nyina. Ewo team ben. I great wonders. Great wonders yeah. Na ubo. Enti ubo no for how long? Say fie dodo say boso me saying for 10 years. 10 years. Okay. Enti then na ball no amfa yi ama wa fe o yes of ka koton phone si. Mama on say hanom no ye man mu hanom say o ya di bi na say woni obi ogina wachi woni boafo na mpempi no ye wo talent beble football is beble hanoma bibi na jai de titifi boafo manya nti but adwuma no munimi ye pa ti ne nam so ma meme de ne koyesa no. Okay, nti we nya boafo be pian e wo ball ni mu nti ye ben na fe jai ball no kra now start say o be start mobile phones no somewhere to 2012. Okay. It's now ton ball e phones na we hemfa. Okay, na me bra ba koye Roma hair hono. So do Roma hair na e tade ai car we say na egu ai na chi no. Ye hye ne car chi sa. Ne bia the man no toast them mattress ne ade no mo hye. Me pa cho. Na ton bi. Yes. It's na nya wa wo dia no bra na mo ye. For mo ton no dodo be sesese. Enfie dodo sen. Oh ye no be 3 to 4 years. 3 to 4 years. Ti free hono na ye move free. Abia na ye wo no. Eko nipa na ne ye adwuma no ko je building kese wa je kun building so no tama ifiri ho no ye den eko krum PZ opposite ho no. Okay, nti ni nyina ye sa 3 years na o ye phones ho adwuma. Very good. Okay, nti na o ye phones ho adwuma na wonya adwuma bia nka ho bi. Okay, yo na eba ne sen e na fa de phones ho adwuma wo koda mu yi ama obusa bi edika ma chia watiefo na ma chia penifo ne adofo mo studio ha nyina da bia metena se na me be hyase akasase ya me kase enye se bia wote se me kasa na wo bitie bi keke yese wa free prison aba na wo bitie but asem na me be ka no na tie because e bia me ba me no bi bonsa ho de na wo ye no e bitim de na ye da ko ha na me ko but e bia na wonim because me ahyase na me wo wiase na me nim me mfa ne ma ho but we ni to me na me ko ho na me hu na me hu se because o kofi ho no ma o de aba no de bohun ye time ahodo different ye wona bia na me wa bonte na me ye bi but amfama ma fi ho no but me ko hu se de obi aba ho no na je which means ye na bonte ni na de wona bia ye akwai se wada na wan to punu no bibia time bia obetima be wura dem wo no so ho ti o live be brain ma ye koso abonte a boys ne ye ne youth ne especially ye ye nim se resource ni but and every day ye anhwe hu so ya e ho na de den de be ko. Okay, nti ene to ankomo no so ye den na obi a wo ton phones keka wo ton de say ntimi fa wo nko prison ti den na si ye mama de man ba sa na se ye free mo ho no ye call honom na se akwese building kese mu se ho na ni PZ no na ye opposite ti uma yen so yitimi ko fa ne ma ne be na bia ya hye ne honom sa ne yen so ye ton e bia ye be ko bia Togo bi wa Nigeria na me brother na Tuga utie msisi ya yitimi ko ne akofa
yenso yeton na ade ba ko mu ne se PZ ho no no so ho no ma obetimi ayede PZ ho ne ye omo ye balancing ne ye de ha ye balancing and ye swapping balancing and swapping okay ti balance ne ye de balance ne se bia mama se wo fun ikura wi ebia wo use na fancy S5 na mama bia what say S7 aba S8 aba 2% S5 no o generate na ko use S7 ne bi ti ese wo sesa no ti no ba balancing okay o de ba anade ba ko mu se mama wo fun ne kura no se ne board den se den na so far as wo peme de na pese wo sesa na balance ne de den e se o diska ne bi e den e ka balance ne de o de bi be ka ho okay and a swapping no so ye de ana swapping no so ye se bia be issue techno be se me sesa na me de me je Samsung and a swapping no be swapping me de na de akọ different ayi different phone no so beje na o diska ne bi e den aka ho ti mama didi mu ana no mu ana wo ho a ebi se kuromo de balance ne swapping do betima aba o me phone na de pese me ton pese me sesa no na o bi o use foforo na ya je ti didi mana o ha bon se me konya namfo boys ekuromu de ye ka pizza to bi etia pizza nim se metima ka se sufara kuma se ne ma koso ne ye se wa de yere isi akọ pizza ta wa ye nkura bi abehu o se bi a ofon ayela e bi a wa de ayela ne bi a nam ukudu pizza titia e se boys ya be ye mo nam ayi akohwibra ne bi a ya je wa de isi pizza to wa no de beko before beko no o kan balance na swap na de ne say o de seminar shafu mu ne no tembe no mu yusu no phone na o do so wa hwe phone pa ba be du fi na seminar mama e no ne fe say matibat enum na me nye say bi ntina me o ti PZ we koso koso but me nim ehwo ayi bia onim di o de frame very good okay you to aso me tisi etimi de samana ma obi phone but na me na menye into ayi no okay edi didi mu ana konya namfo be ya wiase no mba no so ye ton ye phone e bia na mato na mama ade ba ko mu ni se nipa bia ko se bottle isi hui e bia me ni se ye ton na se bia 2 cedis but wo ha na maba me ba mama me bottle ye pack ba ko me ton ba ko bia 1 cedi wo ni se ye ton na bontin 2 cedis but omo ba ye no omo se ye ton 1 cedi ono na ba so ton 1 cedi ti mama wo ton ade ne tem bia wo pen fa so wo pedwa no beje na wonye o beje se o pen fa so bu mu dia yes akoye se open temenya ho no na abribia na resource yentu problem ayen de yen so da esi ebenya no ti bia obeba de bia fon abeto ne be bia 5 million no aba o sinama ma yawado jinama miske e bia 2.53 million ade 26 million no ti wo mi so obeje obeto to woto a e de an so betima ton kra e de aburu sa 6 million wonya 7 million ti ho no wonya mfaso afi sa business abe de abe odo di ba abe fo so se o twam kra be fre ne ebi wo ho no ebi wo ho enti wo de sa na koye very good enti sa kwofo na no mo de bro no meba o sa kwofo na no mo de phones no e de bro no mo dododo na eba oh dabi ebia wo ma ebia be phone mienu miensa ebia mo de aba sinama yo machine wo beje mehwe bia no ke bia boa na maje enso to a ye de ato ne mam ne ye to ti didi ma wo se yakoy business mama ebia mabetena hai ebia be din komo enko be di se ebia so wani a sabe kwa mbeje me number ebia hia we be sa ye den afro bibisa ne koye ti ebia o mo de ade ba onso customer de one be ode ade ma ayi affordable price a oje ti we beje we number sinama fa na be bia ya afro na wa be den ye de abelo ti didi ma na mi number ye akwesa namfo ti nye omunya bia business partners business partner nya bia obeto na ade ba ko mu ni se sa de we ne ekuroma adwuma ne sa PZ France ne adwuma ne ko basa na on checking won se ni pa no di free ha na eba ebia wakoje obi ade ana sa time no se da ene dia se wo mama bia ne kura bia mebisa bia ye jabe so na otu free na auto ne yemfa because dia mahu makọ hu nti no ba first na mu bia se ne de amu street no so minim de ntia ebi ode ba me dem da se me gina ede mama uska ti ko gina ti sa namfo nti wo aba bia o ma fra bia me ni kurum o sinama yenya yo nke pesen ke de bele o sa na me bia me ufie ebi o me de ayedom de aba ti bi mana meba
na omo the brow between what period and what period tebi ene or the brow a e be check akran san or the bia bro na 2 days 1 week 1 month be week bia bit me be 1 month na ntene ka bo mo abo se onam kuro no e say dem my dog mo fa him let me be okay oh cinema e beba ti bia wo wa no bia mo di bia ba okay to aso e enti di man asema make kan 2017 June me too mo wana me nam for mo frɛ me cinema na we me so na me te meduma me obi ayo me pankro na ye wo me but me nyina tafo na me di agro na mbo nti ho na me di agro nti se me firi krom se ya me firi pijo se ya me bia me di agro tafo a na mo ba bia me no se as me girlfriend nti me bia me di agro tafo a edo bobe 10 to na metumutu na me den na me komeduma ho no eti be free na bobe 10:30 to 8 be free tafo na metumutu a me ne oba na ekuru afie meduma yetem ho no to na me nya akọ boys in the senior man ke the name I phones be breu satan na afina na tan I Techno Phantom 6 afina abaso for pa ya the phones be breu na na me water for se my free ones why dey aba few and the mom bra hwa market wo no mo e ho so taxi rank bi ho na obe fans na why dey oba ho na me hia mo hwa market wo no mo am see you to within be 15 to 20 we say tafo to hwa dey se sia no adu within be 10 to 15 no mo frame so my don be do na one thing ade ba kwa ne say nipa remember na mistake da bia say si ye wona say oba wo enchen a ye fa ne say ye kɔ ne yama ne binti o man ka asema ye nyeden ye nti me oba na me ne no no madwuma me ye say me ton phones obitima frɛ me say me magi ade but that particular moment na me frɛ ne say bia o mo de ya ba me magi no wasema me nkɔ na no say na me nkɔ de mo nkɔ ade chia na wa ye den wakoji na mso ma from bata from from so madu ahia ya ma menhye wona manje wo se da na abot akaka na 11 abo me dia bufu esi me pie sebe no de na deja eden eya wia bia nko no di ba chinchin na mensan na nyeden oba no pa se menko ma mempie na ma menkoto hwe mensan na me da fie se mo mo bibia mentwa ade chia me kokro mo mfa nhia me ma menko but previously they say be obi aframe me koje ade a oni hwe ka but that particular day na ngaza wasema menko but na menti ase wa ma reason so ntia menko there be eno ase menko ade chia no akoje ma ade chia na mako me fa na say asem tra na wakanti me ye na odi abufu twifa so de deje na di machi na me twifa so na me koy within be 10 to 15 na me ko dru a station no ana de ba kon say mama say bia me beto me sia say bia mu gina hanama e bia mo de car na ba ya e bia me tena car nim odi na me de ba e bia de bottle we say ni say na ba ya e we yesen e di ano e bia esise ya metu omo ka me jema de misi ya na mo so ye de mo kom ba bi ti mama ko to mo hwa market wo no taxi rank asa me kan hwa omo ti omo ka asem we 2017 June na e da be fiada na sememinda na ayade Saturday ade be che Sunday because that particular day no the mama kai sa asem we no me na me say entertainment fan me nije asan ne sa na man tina me boy pa ne aloma adwoa by be ma na wosana ode ma adwoa no wa francho tina me no nyina be ye family nti asola mo ko ne me no nyina na yeko sa Friday ne yeko all night ama sofo no tima ponten ona ayesa asoro no ti point of France ati wo hu se de hankofa eden agumi santi ya me hwe me nante nam fomi ye kana sana kire me asem da bia me tena bia me kan me ran feeder enama date nya me kai no sofo ne o TMCC a obeka asem me kan Pastor G no se ati wo hu se de hankofa eden egun santi o hwe wonam se no nante yi na sofo pa cho mate I just had time mama ya ka asem kire me jimani na ye you mate na me twa so ti onse na ti do ya de be chi Saturday ti ne numre no ana mbe frame anti makodru station wono mo ma me no madi nkoma me ka mo de taxi ne bae ti du ana mo yo omo show yi na me betena kanim ti mama so na flat screen 43 inches TV na Techno phone na me kan Phantom yi ne mienu amunu mienu gold color ti me tina ma no mo yi me te front na mo tuti akire na yi no mama ade ba ko unse TV me ton phone ba mo de TV na ye de aka me baby saw se na TV onse adwuma we ne se wo yana akojineti bibisa na wo no gina affordable price e bia o de laptop ne ba me ton phones but ye me wo so wo bia na ye de so ton laptops na de Akoma no TV na wo je na wo ko me se ni pa no ni me se
me nyu bi amabia me di fi bi ne ba me ton wade ti me de ba no on ton fofo me nse me nto ma me ton se de ba me nya bi ye den e wo so ti me bia me magi TV no e bia simasi oh ai bia ai kantanka me nya yo wo shop ana e bia me de aba me nya ni pabon ni nti me ne ba me smart TV na ye den ate me nya business me nya bi ye den e wo ho ti ma tena ka me no mu dia no ama bofon ne bo that time say ne bia 1,500 na me so me nya de o monte so ti eguso edi nkomo na se torch bi ye den e toto car na se car nya de nyina onum ja no nyina me so ho no nyina me area ayi na se na car na e movie e taxi na e taxi na mo gina na God but it just so okay na na light ni nti wana light no torch no to se car nya den nyina ti me bi de me se obi kan akwai se ye num wi ne pass kata na wi shon ubedwane na we betimbe tie all of a sudden na omo ye so mo be ben wona na boys na mo de we ni bre na omo si afa chiri wa den edwane ti wona man ti wona mo ba na omo na volunteers ho na ho ai hu plant na if you live in konya na volunteers financial say den hwa no mo omo ye adwuma so na mo ba ho na mo chi ai na mo chi ai na mo chi ai na ba ko no hu me obi na bo na na bobo wa hwa nyina nti onimo no hu manager na se chairman esi akwa na me namfo afre me se me de me gine ma na kamedi kofi kwa na ti wana ba ko beka na de no mo sia den edwane Africa ni medwane na se akwa se me ntem ho sia den aba mo mba ni na driver ne de oda ho tika ni driver ne tika ni wana de mba me say according to na dropping on say in the normal you know se nka mbe hu me ko mo tena ka ni ma me manini no de bia nko mbe umbisa nko mesa de akobat so mu sigane ye no na afia akwa se omo tini mo ntini omo TV da ka ni phone su go ka ni mo ye ba ye nya ye mpa mo yibia bat mo si adwane na se ye question wo yi to no mbisa na msu omo de afre se omo frame se me de me ma meje no mbisa driver na driver na se omo fa ni free ayi dropping if you from na ye den some of them e bro mu cinema bi wa ni ma bro mu cinema bi wa no no cancer oka na mse sa de ntu ka na nya den enko volunteer o station we have organizer ho no mo de onim ho bia yenko ho na yen free boys no se yan pass o na de breme na nye kwambo so nti no mo si adwane yen free mo mla o me confirm so mo na de ba mpa o be jaye den do bia ye da ko ni baby mama me dance ni se de bia me tena me kan se menum de gina o se nka me na otie de bia me ka asem na nya no kure na ma yi dance ni na ma yi phone me free papa ji am pass me free papa ji ajeso e am pa o ye ba o sei ti gina na volunteers ni na bia am se o mo de blanty one me yi call e the speaker me free say na mo wo enfa no so ye na ma ese wo mo no bia tiga na mo ye no mo ko enfa o mo na hra na mo boni bia anim cinema ye ba e the speaker o mo nyina ye TV na makatiko na mo ba e ko be times na mo ma na ma sa afro mo cinema obi ye ba obi adwagu so esi wo no mo ye ba na fi akoye sa se na mo dada o afi na mi san ka me no tie mi mi mujide na eden ya ko ekiri afi o muntimi ntino na se ida se krono de yakoyo makoyo operation mo de banti no mu mo dwane discuss no mo ye no ho komodie no na me no mujina na afi o mo mba di ho na afi na o mu nyina ya de volunteers fo nyina maba be o mu nyina ya de aba eniema se no ma de mako hu o mu tekanim se me no wo kasai di amaga na ye ho kire beberebe no ta drop a taxi no don buy no obusa no no yi anu se boys ne form no don buy no no we nyina na si o ma taxi ne de taxi driver ndi okoi sanke bia anka dance ne bia beka se bia opeke yo mo ha no mo e bia no mo te ha mo fi no mfre no be form no don buy no no mbusa no mo jat ai taxi ne ma taxi ne de ya taxi driver no so ndia dance amawo o ndia dance se ono onya me ne me say ono ndia dance amawo say ono oni omo nam no mo frɛ wo sebra se bia ono na nya oni omo ne nam omo ba mbusa ma taxi driver ka say omo fa no dropping boys ni mienu no so omo de ne ma ebre me omo sinya ma ya me omo no sinya ma no ti omo se nwo ehwa eti o kire mu sa kire omo no ye from na mo ma na akọ se time ko ti wona mo yi TV ne phones ni ma ne den egu ona ma ka ne de ko na ka woni TV ne phone no na afia ba ya mem ne ye omo na ko se meeting you say there be corona there you say na ase omo dwendwene ho na fi time ko na abo be 12 to 1 mu no ko ko no ko fo na mba
Mama, after we start from common for him. Tina fi ho afi penny no bi mu se o da bi we de onyi ni pobonini otia no bo enam bo na me boni ntino oba na me ne wo ho no kra no ye hwani okay tina mu nnim no okay we na oyi otane SMS bi gina ye nnim no ama bi kura ba obi kura gwa sikan volunteers bi kura sikan oba bi ho se chairman na we ni person ni person we na mo se obi akofa ni mabai sani abacha you know volunteer ni ono na sem na make odu no na ati na moka se obi ayi ami dem go mi se bia match ayi kura to do obeduru ohun ya no ya de msa so much na afia koyen komodi ye beto no nipa omfra momla moko na afementi me ho ase no kure asem na me ka no nya no kure na volunteer fo mu na afementi me ho ase abom mu okay me ho ase abom mu omumu ache no kure enya no kure no mu bobo ho meti ho se ka me no tie na nka bia nka fa se omudi ho nkomo da bi obi omakowia omkowia se me no kasa no bi so ma se bia ma de ayira e bia ye pai krono bia sia bia omse de bia okowia ntina boys na sia dwan no na ye bobo ye hu meeting sa ne da bia ye ne ye nchekere ne mbodua ne mu mama se me no tie o ana me ya asama kwa me kan se ewian se nipa bia o ya de bi na se emre no so e bia tam no so a bibia nu a o ye be den e be because anka metiwe enka fansa ka sister ni brother asama mo kan se asama no kan nya no kure se nka boys na amadia ono mo na ekoye yen chechire ni mboduam meti o mati wa na nka me wakonya san ka betima sore ayeden edwane fuo no but na meti wo no mo oto wa sa oto wo meti wo omo station na me no meti wo no no mo afase ye humi se Joseph ede no kwatu afiasi se ni no mo ka se ye be chinde na kwa nka Joseph obegina wo no mo se bia nko nyina wa ba me de omo ka nyina meti krono wa kwobukro no nti agiti ni mboduam na meti ho no mo oba me se ntesa anya no kure so ayi gaba ako volunteer ni ba ako on kwa de oba na me ne de won ho bufuo no pe oba na minni mama se me no din komai asa oba ka oba ya mechi tai we ne de bi oba na ne tuka kaka na otizongo ba ya pe na yenya no de bi ordinate timoto so no de na sene o pa de kese mama asa me ka asa da gudi o ono na yo ba no de tai we woni mu no de bi odi moto na wana ga na ya kaka no ntini na fi na akoye se master mo den ya wes na ye ma 132 na mama ba bia menim oba na me ka me ne wo ho no me ko bo kokoko within 2 weeks na case we see no ever say ba bia organizer ho no o kan fie 1 2 a ma me ho na ma me tin family house no no na fi ni afi ya me no kredi anya den o ma anya ndi na fi akoye me nko a na fi mama ya chechire ma ya den abupu masabe ka hwa 2017 esi sa nwumre no enu ahomache no 12 mu ho no ha ebia na bebre na omo kai se bebre chichiru bu ayimba mu rafi because 10 years dey ache asem na mesa ka ne no achechire mabupu the TV na chiro ni se makobokro no makobia TV eno metwa ho achi ana sede enfa zanka onze baumia ye omo ye rally ne bia campaign odu esi onze nipa beba ho pa sana me de ne koye na me boku na me ni ye twa ho ahia ase the president aba ho na obi e behwe ni bi no na me bopu mu nti ubo po ni mu from sa ahomache be 1 na ma de chin wow Italian na volunteers for no mo pema asem no ebi ka o wonte sa munyai de ono mo so pema asem na bi so the tie ene e bro de ojibi crime ma minimum hwe ya minimum hwe na ade chin ye no ana o girlfriend na one ne wo ho no na o ma no from 11 na woman one frel na mama won say one thing is me de bufu ni twifa no so se men san na mansan de bufu ni twifa no so tina enwo ase kona mapie no mfa me ho me de bufu ni twifa no so okay tina ho ma che no ma na de ma me hu say me why ge oba ni sister ebe hu e ma o collapse nyina obe hu so bodua nim ade chi ye no ma te say yes obi akọ wi TV me de na bodua me ache na bodua mu eti omo ba be hwe ni Mr. Messi me gwana me say ono anti me so ma tem you do not say nana hano munimtim dem say na say ono a mama woni ya menimu hwi o ni na oba na mba ho dabi ana ono no wo meduma ayiwa onti okay na ade aye husem ni say oba ne namfofo no ade chen na yi no omo na sai efre no
aye video call be me he guy na wa ko wi ya cheche na bodue mo no oh ti mama wa be pia basa adano ni wo be ka no very good oh ni atwa me ho ahia ti e bo be 3 to ade be che 4 no na we say ya na police patrol fo ya omo ko patrol no mo twem to do nipa gu ho oh mo say ade dey asem to one volunteers for na be ka say I'm the car akobokro na akofa TV ne phones ana ya che no say poto ni aka no saa na me saa ne mo nsane ne man we say police phones do muntimi hu ade anya den na mo sane me no mo de me den kwetena ka ni but volunteers for ne be den e say me ni complainant to mo di a chire den me call police station ko kan say yampa na ne juno om de light to ka ni mana boys me nu ye de isi free ka ni mo dwane om do mo statement on be chire ye no na mo chi ne ma say o mo ho enti up to na nyina ejeli mi nyina dwaben judge ni jeli mi eheme people mi nyina say up to na volunteers for testify say na boys ni kan on ntino up to na nyina ehwe omo na mama boys no very good na mo phone number no frɛ ko mama obisa asemo o go frɛ na fine ana de ba ko say PZ sa asema si PZ and said ye wa fa de ru no wa de na agba a kire kumase fo nyina so bi anti bi no tie sa o make e come we are very good boys and so they be abokru na be hjem akoye street here e da rebel no ato woni be bi o mote na ko hwe o enti police for na be fawo na say ye dru kwesi ademu no Sunday no mo do ko he Mamponten police station ye de me ko shame te de ko shame anadwo na sa anopana nipa mdika friend ye sofo no your shell come or cast wo hu bibi say e Friday now call all night ne me dey nwumre na asemi see yes e dey Sunday no Sunday no pana sofo na mdika friend na am sofo go no what Mamponten ho a to friend na o dey mdika he den e ba police station to ba na se na den na me chechim se senior say asem o kan say asam ka chon say one hwe hu yi me no akwa asolo maka chiro to one o twa so no wura ho no ko hu sia ni no amne ko ni o de ko din ko ma no me chechim se seni se na eden esi mama say din ko mo inu ade a chemande obi akura ma say na ade ayera mpu na obusuafo so aba ho atena obusuafo no bi anya ya den ente ade no monti area mu ho ba bia mo se me ka say ko pankro no ana mama ade ba ko mi se me mama me afrim me papa so wi last year mo prison e be dem papa so wi before we call akodem no now mama te ase da bi mama 2008 kafra okay to aso tina kampa me fada so free offense so te wono no wo no hu de ekoso na wonu mu bia so hu videos ni pictures no ba bi sa ati ye ene ya chi na boduam se wakowi ade no and the security but one thing is me family na onse na mi chire mu ba no mama ye wo fada so afrim mama wo member 6 baba akope ti akwese mama na afrim papa no so ya de afrim ti mema no me na me ye mema no mu de me na me ye last born ti akwese mama no obi ya den like obi e born bra no I'm talking about say time na omodo ko tu mu no omodo ko tu Mamponten police station no na o fresh sofo no na sofo ni the first person na obetimi afre na wontimi mfre webusuani bia be friend Mrs. Tabako ma me nyako okay so na mpese me be friend but na sofo ne ben ho no mo ti the sport one am di kan friend say the be ba ho no mo okay by che dia wo sister na bia webusuafo kakra nso bai ana me sister ne bai o bai okay once mabusuane mi nuanom no but omunyina mi nuanom Eastern region ye hane de na me hande ma me e ka han pesia na me ye adwuma ne ye me mada na wa hanu free mu ye free man son kwanta okay yo ye beba so hold on na yenko ye nua ba nana kuna du ofi piwak natural na oni ye ebedi nkomo sa fei e na odi we fidie no ato ha Akoma 87.9 ana se onua TV a ubisa se ne edi nkomo e na akoma mu nsam fuei omode ebreye ye nua ba ma James Apia aka Atiye osiero na woka wiasem ade obia enimo no ni mistake bi okoye ye ena de no ko to efiase 10 years ena osi da bi wabade a oni ye baba beche se be ya wo ye bia na wonso otu hofo enti ese wenyi we fidie no emfimfi ha afempo na ye beko
cells ho se prison ho no na mani hunu a hunu wo ho no e ho na adesua no e wo no fro obi no so fa na fidie no entoa na memko nana ho na oni enko 3p garlic mixture e wie a ye be sign atiye atoa nkomo no so ni aboko de anti bi nyame adom e de nyame ase papa ye sie ho ye pa e se mintimi hu o tv asama ho fe ne bi asa be eno ni asam no se me twa kwa menti ase eh wade ni yobo afo ayo obi am apo bi we se ye po am so waso Erade ni yobo afo erade ma ho fe ne mfa ne mapa be amen aha bacho yonko we da say ye matiefo nyina aha emo bibia akwaba ene ba akoma mu nsem dwumadi so medafo mebusa se ompo no emu tesen megidi se wagye so ofie se nyankropo adom oho ye pa ene ye wada eda soronko a twedi ampon wode adom ye de bia ka cho se ye wada dru sei na dwumadi yi koso na anti beat na se na se wa hu se 3p garlic mixture ya be wuram ene wo bonko mo kakra efo apomuden ho a na te se da no enye ya wada medafo menim se enkomo na ekoso na ye de ye wuram se ya na ebi isu mesero mensu eye 10 minutes pe me ka apomuden ho nsem a kire because wo tie na eye wo de no so apomuden ho nsem enkoyi a de wo ka nyina no eye asem a ye futuo de enso betia wo hu de obeye ho mpo ba se wo hu oden e na wo tie a wo tie afamu aba na wo so de abo obra na wo ni ahoden a wo mu da kete so wo sedem wo tini suo wo yare wo hu de wo nya wo ho entime ma wadura anom na wanya ahoden watie e de esi abonten akobobra P-Work Natural I did 3p garlic mixture abedwa so ye number nie last week ye baaye enkomo bebre ne wo boy ye je number no fre doctor yare bi wo no mo a ebe nipa so a eno no betimi anom a enso apomde ho nsem no enkoyie emfa mawo pedro yi binom medofo ebe boa wo pa na wadi ho adanse enso e de akire afoforo ye number no e 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se edro ne ye 3p garlic mixture and enkomo me ne wudi afi P-Work Natural I the 3p garlic mixture abedwa so no and na ye hye general health na chese enyare wo do a 3p garlic mixture etu ase kura na chese ensoso ano medofo obebi wo honomo a ne nsebuo akoye ohaw ene amane e de amano pe 3p garlic mixture no ebeboa wo pa because ensebuo ni koyi a ebeboa amane manyina so akoyi e woni pedue no obebi so obu ne nsa eba bebre eba bum ekobasa ene ne subirie ena enam etimi ko fati paye ebre usisi uyo hwenye na uyo basa obebi won mo obu ne nsa no akọ hospital no akọ sick leave no de aba adwumam enso wanyare o menses na yare ne by force enye eni kwanse ebasa oba de obu nsa wo se ba normal na bibia akọ kama e de amao eba bebra petripi nom ebete so na aman na yese de wo se ya emfa ha obia emrew afa obebi nso de no eba nkete medofo eni kwanse yesa fibroid e na eba onkaye e wo se ya adantemo eno ema nkete eno ema bebre e wo se dam finfin da bia na oye active na aboa so na be ya enkofa yare no funu bia emrew enkofa fibroid bi emrew wo ba bi nso de atwa kora ema biem na oba bia ne menses emma no ejane ma wodo bebre so anti bi obi wo hono na ema ye ni ema ya abaso ya there is family planning obi nka cho se nkoye family planning na emom hwe system hwe ni padua no ema bi ko mo nka no kore obi ko hono ma wo akọ no wawo na awo achi no ena bia ne menses emaaye onka o se be family planning se wo menses ama ansa na wakọ akọ ya ebetumi di problem abrɛ wo bi nso de no okwa ansa ma bebusa no onka no kore wom enkyere all don be yama wo afen later na dia sem ebro wa na ekun wo wa na wukun ho it is all be family planning a ene wo doctor ne nkasa yie
na onhu de beboa wo na onyema wo enkotwa ntro anye saa obi de ye dem ema no no ano ne menses na twa by force ebetwa wahwe wani su bebriw enu su biri e ba be ka wo so o menses ne bebe bum 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 bebre e ba entwa ada obi ane de ye no enti check your system ni ye ni ye hwe de ye be ye hospital ho ama aboa wo obi nso ne menses no a ejai ba ana ebe bum 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 no eye no bi a onnom se onpese obenyinsen na danfo bi na enom eno no nso num bie e bi a empe wo ho medofo eye a check ye de e ba ye ka chew se edro ne ton ne hia ye de na nso wo won kwanti ye checho ne mabie ni so na onum 3p no a o se edrei wenti na menom ye nso aboa me pa 3p garlic mixture ye kan wasem si a yeso to be anom ye number ne 0248 92 8824 Fred Doctor sisi a obefa na one wadi nkomo afo fichi kro ho de eye wo bia no na ye no enkasa de etwato efa ma ensebuo no ho no wo ba bi nso ebu ne nsa senka ene date eye 22nd August senen wonya ne mensesa enka yesi September mu a enka yire so a 21st 22nd na nkasa ana 23rd awose osenya ne menses eye +1 -1 na emom se kwaye +3 +4 +5 wa ana kwaye -2 -3 a na ya de asema brew de entine se won se wo bu no 22nd August no enka ire so 21st 22nd 23rd wo se eba eye normal obi nso de na atra na en number 27th 28 na omun nsa medofo one hwe yi a ovulation saa na be ye wo eno nso be huri na etratra enti wo ne be ma be hia pa no ne wonsuo ne be kɔ enso ntimi nko fertilize kosia no e na wo aba enti wo num 3p garlic mixture no 3p de me ka so oba se wo pese wo de a na menses ne stabilizer sha se wo num bi because se wo num 3p a se ye 22nd and our menses ne ba ya September 22nd ne da so sana 3p tie okay September 25th wa September 25th ne da so it is ovulation so start here esi so pepenti opo ho asem ekoka hwa Aunty bi asem na ati afa so enti medofo 3p die ya kan se awu gise waso ahwe na asiesie ni pedua no ye number ni 0248 92 8824 obi hon mo ye adwuma kakra bia na wapre no ye ne basa be ma wodwo so twa no ehawa ba ho wodwo so abe ma ne mu ye oya emu hyehyew wo no oba hie ma ohu sane no onte de eya wo na wotie eho adwonso de so betima adwonso no emma e banketenkete eho na abe ma ne mu ye opepepepe asa de aboa bi hyemu no pe 3p garlic mixture no e bia wonya infection ana wodwonso twa na problem aba ho ana wo prostate no na problem aba ho be ma wo prostate nso edi akotene pa wodwonso twa no so no medafo eno amu na dro be na wodwonso femu no enam tise wa mo sa na eme ho ban a e de how bebre enenam oba won so saa wodwonso wote yaw uhuna mane woni be ma hia wote yaw woni atenka ene be ma bi so oba bi so de firi ne dem pia bonten a na nka also wote perfume wo dem ho no na niema nyina adane mesrew mane nane yesa won frɛ wo biem siesie wo ho yie no mu 3p na enya wo kama me mo yere so no nche 3p ntumi mwa wo asma ebeboa wo pa eduro no pebinom wanya pressure diabetes yare be na ha wo frɛ ni ani nkomo wo kuma se abowura kwalena keba dani heba criske heba obenya 3p garlic mixture hofonko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidia eye Gapson Pharmacy momoni Away Enterprise ewo wa bebi cathedral ne wona wofa kwadwo heba temale electromat nchen ho no mo a okọ ashama nso Ekus Pharmacy ewo ho Little George ewo tema community 5 ena Kings Walk Sam ena Angel Heba nso ewo Accra Okanshi ye de ankomo twetwe no asi de mpesa wo ye mamene se Fred Doctor
sisia ne no enim komo enfo apomden ho number ne 0248 92 88 Francis Sia Dr. Bejoso 3p the emperor so beto no wano edro bia wonu bia so betuma no maka ho 15 minutes in a dantemo yankopon ya admada sene ye no be said irade enhwe ye so na dasene ye nsan Asia na ye besi aba studio na ye ne ye nua bema atiyie edi enkomo obisa se atiyie oye hwan oye ye nua bema mfunso kitwe bi ena edno ekoto prison ena ose waba no okodi 10 years enya asem ketwa ena okodi ewo honom na waba no na oni yen ebeche na kosem ne nyina yedi esuade enche bia pegi ba be kamensa na yakro yaboafo ho akwaji wona de ton de na ansa na no mayenko MJC Foods ope nsuomu nam papa e de aye waduane dia eno ane MJC Foods ose o cassava fish, shrimps, prawns, fish fillets, slices, squid, octopus, oysters, lobsters, tilapia. Just nsuomu nam bia de eno ane MJC Foods ko ho na kope nam na fa ye waduane ose wo ye hotel wo ye restaurant ase ankran na ope nam ni bia to a obenye bi ato omo kumasi e number enie 0249 479120 ena enkran enso eye 0246 302043 o say omo ye delivery services enso enti from one numbers ya bebi awo bia no omo ede ebebrel omo nam no so Food and Drugs Authority age atumu Kumase omo Santasi runabout omo ben Malcolm any NS chemist ho anase omo chef Malcolm any NS chemist infinfin wa ena ubehu omo enkran so omo otesa no apenkwa omo Brenya Avenue a ben papa ye fast food ko ho na kope nampa na fa ye waduane se ya ena na nakunadu eni edi 3p garlic mixture ho enkomo ntimi nsan enkoso bebre na emom number no se wante na opesa wo tro na wo frɛ doctor na wo ni edi enkomo a number no enie 0248928824 and 0201000021 or say 3p garlic mixture no kai say e woto a ebomu nti wo kona odie na yede ma no eto no embo a enye no apagi yenko Aunty B mama fanko pie quick credit a ene ye from bills micro credit aso ye on say sika wo hoi e frame Jessica ye ni break sika timi ma obi ni ne dofo entem etete obekwa kwaka wasem ache wo dofo bi ye asem si na wo ma mi sika me ba eda hospital mi hia sika kwakọ ye na obewie na afede obetie wasem no si oh wanka ne ntem enne so na me de me sika ya akome dan ho anase nipa asemesi ababa beje bills micro credit se menka nche se sa bre no atwam se obi bete wo asem na ode bekwa kwotena baabi edi nkommo na nso want me mmoa wo de enu nti na omaba amaga nafo enkoka wo asem nchire obi na emum beka che bills micro credit for na omo betumi aboa wo se wo account wo mo ho ana sese unni bi wo mo ho wontwa susu kra na oba omu ebetumi aboa enti bills micro credit say menka ncho se hwehwe bebi o maso ye nyina awo enka ne tete na ye from quick credit okọ o maso ya bosia dodo a wo hia bia ye hwe wadwuma a wo ye ene kwan a obefa so atua no ombe cheche ni nyina mu de achew Aunty B na wanya bosia no awie no wosa okọ na okọbọ mpaye na ode wo ho ehye nyamensa na oboa wo se be ye adwumadi a wodi sika ne bedi no enkofa oka bia nyeden emmafie enunti na Precious Believers Prayer and Revival Church omo tunsa Africa na manyina omo se ukuoda etwam ye 21st ekosi efiada anopa nonson ebiara omo ebetena se ukuoda ene yawada eye anopa nonson na mo yenhya ne nson se efiada eye enwumre nonson online chenchirenche omo se bra bedi mpaye benum mpaye ne bo mpaye ne fa wadwumadie no efa hye nyankopon sa ade eye woda ye so a watwenya se nanka nyankopon ebebo ama na bamu no entumi mamu omo se bra ne omo emo mpaye sofo a odi asori no anim a odi dwumadie ebreye no ye host pastor no ye Prophetess Joyce Donko ana se ma Joyce ena asofo akuku dam omato omo nsa afra omo no eye Reverend Richard Bento owo Accra Reverend Augustine Echampon Assemblies of God Good News Center eho enowo ejeso asem na meken Prophetess Lydia Atta ono so Rain of Fire Ministry
Reverend Brighton na Enchi ono so wo Rima Salvation and Royal Temple. Prophetess Harry Osei Esibe ono so wo Royal Salvation Ministry. Omo ena omo be boa Prophetess Joy Donko emane di dwumadie no abrɛwo. Ena cars so ebesisi emiaye bi te se Tech Junction car besi ho a edi nipa beko free odium omo wo honom Anwoga Junction so okɔ ho a obenya car ne bi afu. Na watch night na eye efie de edi anim ya 7 PM no enyumtofo ekuku dam a Precious Believers Prayer and Revival Church for ato wonsa from ye owusu ansa ena ye nia ya de nyina PSA Esther ono so eka ho bi Aunty bi ma memfa wonko power specialist heba asoeye o say udompe na emu ebubuo no sciatica untumi nante onsa no eye utitiriti onante a usisimo wio o osade bia wonko a aduane to yema na aya wo ye eba ne sa wuntumi entu kwan efese wutu kwan ko obi ho a enye ne awo pe ene ye kwa akoya ma wo eho enye omu ka ase okwampo no ahye omene ase se de medi chain atumi kon se wuntumi bia hwehwe bebi a power specialist herbal center ewo nefa wasem ekoda wo mo o from o number se edidi so ya omo ebeje no matie wasem eye 0244 544422 anase 0200 38 31 ena won WhatsApp number no so ye 0555 797878 okokwa benya omo wo hono pokuase Accra Asem ena meken takrade Anaji Estate omo boy MA Primary School no okokwa a ubenya omo ena Kumasi aso omo feyase Lake Bosomche opposite Jesbro filling station na otina trotro mu a ode ka cho mo se obesi wo Aya Junction obia ebesi na wobisa power specialist heba echi kwan na wako ede wasem akwakọ down mo Aunty bi yo me da say yambra studio na ye ne nua be ma ento ayon komo no ta bro bi hwe yo se ye wo ma me ntie de yate ye eken so ya nya ne sa enye ye omo ne boa ye ma de bia ye de dwumedie no ebro nti ate ye what the Monday what them Sunday Monday afa ye den court mu nsem ne ade na afa ye nwura prison ho mama madawase Sunday ne de me koy madam Monday ti toso di Tuesday ana won say asem sisu a bibre na be keka na keka na ti say na ansana woman bi eden eba police station ti oban no say ne niam ayeden ayira ko akronfo be bu ne dan ni abe fa ne TV ne phone so ne sika ne niam ayede keka ho ewo hen ewo am say was na apia asie ho pa na apia no wo hen na apia no overseas because what for bokru okra sa bi chi won I say wo area mu ho na Mampontin ni Meduma ne Pankro no area mu ho na omo be chia wo na asa na pese me chi okay nti omo ne volunteer for na de ba nti won ba no me say me dem say na that time was sales me nim nti wo na be yi mi pie de ba ya twere ma no asema wie nti ho na woman ne ba sister ne ba no say me me do name me but oba no no de em say phone so mo di free abrochi na e de e bae ane bae to ba no de ode who papers ene ne team no be dia dance say ne dia to ba so kan ne say me no nim oni me ni asem ne ni ama na e de ane hia no mo ni si adi phone e de e kasa na mo de man to so phone ye no ko police ni si adi no no say nipa na ye ne dia na beje dia omo ne omo so no bet on bet na say de no makasa to dia so phone nkomla no be de ombehu di ombeye so for na ekwa bana de chin Wednesday boss na be friend said me court oh say ana ama e wade bo wanti bo ne say mama say wade ayela na wa hu na wa kono akwaje wade no police ni ana say aban na mo hu say you against the republic ai bonene de wo ho yes complaint na free but e kwa e fa so sa na ma ne be di unchen sa na dwo no ne target dia target wo no tie woni aban na de enya tie de me court ana one thing so ne say man ponti wona court o but se sia di fo no se ye pe wona omo pe wa ye den emiawa straight na de wa twam ko dwabe nti omu du fi man ponti twam do ye se me ye de me court ye be yima ye de pi atem ni pa bi busiani bi ani ho ana se bi asofo ni mpo omo ye den unexpected ene be bum de ye de me court ye de me tena kem ma na mafa a kire no ye de me ko dwabe me say oh so am say ya semeni kama ka nipa bi hu na ade wagina ade
ke bia nka man point o me kokora na fine nchina street to jabenti me ko duru ye no na yese nchana sofo ne oba na ma be na me no se me no kase na oba na wa ba hoda wo na ne ewu ana se na ne bu afu wa odwen ho na e dent na oba na amba hwehwe wo no ana ho se mama me fa bi na me fa na za sementi na asem ana esaya nim guase ye de ma no okay because baby area wo no ho ni see ana ana say pi no sa kan ne boyfriend ye kronfo very good me say pi no sa kan tina sa akoye say ne buafu asanani asa wunti wanye den wendi atri wa mama police station na ade ba ko mi say mama na me sa na fa afuru onyem na edi sen na 3 months de na de ko tani mi ko dwabe nti ho na oba na maame ene ba yi mebra ko na sofo no na ba police ai court wono to an ye frame masem se dem si twere ma no asem se de adwuma sei na me ye na omo de boys na nkade bra na manka mato smart judge ne kan say man provide boys na dey am man although say volunteers for ne be kan say yampa ni personally de omo ho no about omo ni han omo ni ho man provide man de the giver and the receiver are all corrupt say ka say the giver and the receiver the oma bribe ne de oje no na corruption so ye corrupt just mo kan say the otokro no de ne de oto so e de ba no nyina ya konfo ti wa no we kan bajelo na 10 years no de ba me wan kan straight say bi mama 2 years mama 10 years ti mo was asmo kan say you are sentenced to be 400 months or can am kan sa terms ni bi 10 years I'm breaking into months to mo kan me ma hu na me panti o kan na me say court o mo woni nyina na matiem eti me patch one na see court police I see we dem buy no se me see further can judge na nya dan ti so ti metna na fanza nka me sister eti me nche na me bisa see I ne say at the same of the mama ya no omo no mo tiem say me kan no so ama 10 years na say e hon den na ho ye o atwanse na as awose agume as yampa as nyampa because mo wie na mo de metna na mama court so ade ba say waka asem na say obega omudi agro waka na next case no mu di ne do abetena as ntubega as ya kan tra keke na metwo ntiwa na oba na mama ni nsu na omo wenua na omo ban so no mo se omo no mu nsu atwas na me na me obi amani me mama wu yukura me ye na se ma anya de menti me nsu ba me reho ye obi amani anti na metwo di na me dundum ti me opon wiase ne street amannam ne ndanye man fata ma ye nyina no ase antima afma na ade amini mo we no enimu na 10 years aden nti ade ba mitima me time so asa me kan ya no na wa hwa no wa ye boni bi atwemu a na fe na we na ma time sana na me hu no boni be na no wa ye twem mama won say me kasa me say street there street na den na mo ye o minnim de mo ye o street ne so mama obisa asemo me pese me boys ni sisu na namfo ne etimi no mbo namfo bia se kire me nyonko da me nkire misuban me na mo namfo bi wonu ma se bia eni eden ntokwasem obi kwana de ye beje na twe kakra bible kura se wo ya ade no wantime nu hu se ade na ye no wanya hu na wo ka na se won sesan enti de me ya menim ye na se me ka no bia eden na mo namfo a bia etimi hye obi bia obi kwana de etimi efa kwan bo nya age afu ni nsem ebi sisi bia ntwe bitimi frɛ nipa esibesi ntokwa ne edi akire me yem masem ne pie bitimi pie ne bitimi pie na nte saa ma de achi ho enti so obi ka sɛ no onimu sɛ wan kasa na obokro no a obɛgye ato so osi nu hu wa na ma bible quotation ene kura megye ato misa sɛ so obi ka sɛ no onimu sɛ na obokro no ba na ombo fie kro no obo outside kro no a obɛgye ato okay enti na oka say na eye osafe na omre na so abrabona me bo wiase ni na hu say because as me am meeting say bia me tu anamo bia me nya problem but in normal ade we na minim we na akofa we na ba no na mo say me time na dan so ala de ma me gidi sa na me kan because we na me ma amana me na mo ko ba boys na me nim mo bia you know say me close friend pa in befu awu wo mu na ati so mu wa na ba ye wo mu na me ti so mu okay nti ensan ko say ya jelu for so months
and ye break ya cho say 10 years o say won na den na ye o e ho na me boto ye na ma din afi meti odi ma na oba na ma me nisu na meti odi na asa ya mpanya mpanti be meti wonum ti bi dem hu ya so ma wie e ba sa gum ha anko fa den na betena police pick up nim na one thing say if no ma so sare o ya fman tena meti akiri o ya sa dem be fa am point wa sa be fa me di mpanko na bia mo na one thing say we dem e kokot no bibie na ate ye we say ma so se den si ye no ti be du panko no mu nyina egu ni pa egu kwa no ho ene nya Nsem ketwa ati ye na be say wa ba fi meti wa fi na meti kan chi na masim tra si wa du die musu die ma ntima anje ne ye dem be twema ye den akonti ho na me hu say no ye dem e ko baby usuin me obi amani eden enti su dia ensu ba me emotion ba mo say mitima tena ho din na me ra ho but say ni su dia me ensu ha na ma boto metina kai ma na ti empa ngo say ka maka no kran goduru ntem aden se ye de me twa de me ko prison say me ntina kai ni mo nche de ye nante nche na police one thing say ye do kwa say traffic action ye yo mu ni traffic so ni aso sare no as the president bi twa na wa na so na no dey no president me kana sa na wa ne nam kwan fifini sa ti mi peja mi ti amon say ya bedu ai central ya do ba straight central Akoma central prison na mama ya de kan ira hono no Akoma central prison mama hu ni sa say ona hu edin pa na remu a mi me remu da be sa wa pa no aka akrab na close to 2000 e be bu mpo pa wona mo hu yedin efiri akọ na ya mpesa me kan se ma boys no o se e ho ni pizza tire mu nwa o na e ho ni kurum ne mu nwa o ka pizza tena se akọ se e ho ni ye bia bia bituma se edun ho ne ho ne mu nwa o obi bo nwe se ntini e ho ye se o tie edum so hu adum mama obi wo fie wa show more than 49 years oh sisi ya yes kwa olumingo oh sisi ya even say kwa olumingo Dr. Hilal Mamu tam ne che no oh sisi ya na nipa e wo fie ho no mama ye de maduru anim ho no mo ye yi masi ango gumensa atanda nyame nkwa ye de mekọ na fulani fo bi so kọ wi na nhwie ne yi to msi jeli mo ka ni ya tima anko ni bie ibie na kura ni ya bie gate no obi anka hanji but wura ma se we de wokoto se ho se yo gate kitwa ne tie ata na minim ho ntie ni wura mu no esa de me fa ba bisi na ma wura ma credo ne ne ma wote wo chi no krek wura mu wie no krek eh na se ba bi madu ne mpie biem ye de ma wura ne ya call reception ayi ho no mo na officer ni ba panyi ba ko te no obisa uduru obisa obede na mane na sie de me yama no ye gile 10 years esa wa ba ye no betina wate misi you mate papa na so be kan se onse oba no koto ye misi ane no se ya chese kokuti ni akatese mbi o na bonti bia no be bia wa na ha ye nya den eno tino mo gate ni aketo asa no owura mo ese wa oba no o ye be man ka ado tentere ne bae okay ba wa bro mu ase ya den ama fie no okay so hayenya yenya osokura usa ha ifie hodi ya say ye fro the city of Ala Cafe your friend say the city of Ala Cafe central prison so yes. Mo na mo didi na to ho no mo na mo na didi na to ye koto wo ho tie ntimi gase na dia to ho no edin ya da ho no na wo bisa say history behind the din no o ka di na wo sa wo tie ase e chese me dem ntia the city of Ala Cafe AK Country Novels alias Viaga obufu kura ye twa uti edin ya da central prison no obufu kura ye twa uti I say really be a desert so no no man's land enti ya obi nsumo obi da bi aden na mama won say na Libya ko Libya na wa short nsu na me nsu me wanum enye manini a tina me say obi nsumo obi na me nya bi nni na won so to na komodo a me da bisu ama obi osunusun eti ye tro ni amanyina wie ye na afa ye de ukọ ye de mi wura gate na wura ma na me so me dem say tafo ne ayina town na mani ayifo nti omote we say set osina dey manifo we inside omote gangsters so inside what that very good na mama de ba kon say sanka
master that me see when him please for me can't take na e be a good ya Aunty sir asampa na make please for no share news circulate no me take na Aunty I see say me woman na me nim de make ye be kan wasem no ho na ye me de kra no enti wo ko no start so my fans me wu mu na omu go beblebe o say dade bi twam say no mu go akire beblebe am hwe mu say ei ti ade ba me be de beko bi fofo na nipa don we na me so be kan bia na that's all special place we do very good ye de me ra yes second reception ho no mu e do beko e bejo ayo upipe se do ba ye di agency se do ba ye be susu ya hwe ho se mark wo ho tattoo bi wo ho ana se ibi wo ho a me ho se tattoo bi da wo ho okay and me school no na for some year 2009 na me ye street life na very good but then nyina me no mu se me ye me nya na nkefu o se ma nya na wo ha ba bia o ha na wo because na me obi a na me suro me brother me bra mpanifo no ti na me ya me se me sha atare ha na be kata so mu ko ata na aso den nti no ha ti na me ka ne me nya na nka he den e free ho no mo go mama what meti we so hwe me no hu se me nipa bone ni be ka me bad boy na se bia ayo ade bi won ma na bia betime max a wonu ana Ghana ha na so ne wo no rasta anu bi wa tattoo hu na your perception bi ho a bad boy wakohwe me nia be me bia nim to aso o ye nipa bone ni ade a han ma wo ye perception ti na me se me nya na nka de free ho no nti wako second reception so ma wi bibia wi ne ye se me de me mesene ye de me afi nipa dum no ye biege ti na iwe ma si peja onsa ho ne nyon officers ni bie mu meti na wo ho no no si peja onsa na mama onsa ko be foforo no nipa be mo be 1000 something no na wo si peja onsa wo ho na ba peja wo be peja ye peja ye de wa foro soro akosoro ye de ko blog leader dem block leader if you want officers no say officers no kwant mi nya adwuma no okay ti ye menudiafo na ye dem no omo wo leaders yo mpanifo a ono mache ho na omo bo officers no mo ye adwuma no ndi wo leaders your block leaders na say if if you na ka say dem bia court wo dan bia court na wa bonti dem bia court say ye dem ha kakra ya court wo hanum eye mo dan na mo dem no even say ka highway ye court wo hanum okay fancy ga ma wuti we edu ayi say court time so a sanka minister sorry obetana dwa mu bidi asem na no e di asem na mumu san di wo ho ye be ba ho no yo say bi e wa yi emre se mra wonde ba se mra wa ha okay mana me bo na wure ma na obetana ba bi akeke okay to the yanko block leader no ho ni wie ni ensign bra ye de ma frosoro di wure me duru na sementena se na metena se block leader no ye panyi na ye akokra na abrantie oh no ya brantie okay ye ma metena se ye bisa me ko ye den am so boys me say okoye den afina me be bonkro na boy okoye den ka de oye na me say charge me stealing as if ha de nya afina be ye ne de na do ye wonya ba o say afina be ka se ko corona na do ba ye se corona de me ba ye je lose 10 years eso betimi atwa na me gina hono o mo na ebisa so betimi atwa okoye de dika bu betimi atwa na ka say me say me hawe wa bodam asoma kan wa bodam o ba ye da o ba sha ka say nyame pa oh asoma be ka kire on ka say nyame pa obetwa oh yo na sa ka kire ba kokura fruta o fa o akokura to ne de sentence ni 10 years na ba akokura to fuma o fa wa de to mo shawo amwaje atum se wa ba o betwa no nti men so wa kona wa ba wura ho ye mo so mo fe obi ti won twa be 20 de wo de ba wa twa so nkofi o na de aba o ye mo so nya de bian kofi ti ba na ba say memet na onye dindin sa o nti say ye ma orientation ye o kwa be she unkran be ye yi o ba nuanum na wa ha no mo ana ye se mfa to nti na prison nso ni ran ho ko memete exam de ba obi wo twa 30 obi twa 50 70 tu sha na do de na eden o da cheche wo re to what is so be twa 30 na ho na se me die sha na wo re cheche na metena ase din fi matewa e bo 430 fi metena se da de bi di kwan that man ho ne man tira de na ase ba we te kwan mo se e da na mo ni pa eden epie
There be obi a be inside. Hey. I say you be a stadium we say stadium be a show we need be here. Obi a pie. Hey. Nip e dana me wo mu nipa ba ne da nipa ka to am say ah. Bini say am ba dan ka ye kakra wa na ka bi an ka betena o na nipa verse be bi am mention influ on. Ho nya oda bre. Ana me so yiri mako gina e dan wan kasa ne wo. Mfa say water closet to but e ho no ye nka no shank. E mako gina shank ne nchen. Toilet ne nchen. Na nipa nyina betena say bi tena e bi o mo twi pick up. Pick up no betena say. The one nine we ya be wanim. No bi so betena wanim. Aha, chiremu ye na me nko enka achi for ho na papa no kra kan pick up no so pagya de ni be hwe o chiremu bi pick up matena say no. Aha. Si ye nyina etena say de pa ye nko dem no. Ye nyina etena say ne watena say ya room na amoda no mo nko ho. Okay. Na room ne ka say be te say ye hey. Ye fa say ka be say hamienu. Na mo ye be say na wo 115. Ewo. Iti ye cha mu 2. Na nipa 115 na mo. It would ye chemutu say ya mienu. Ah, okay. Say ya mienu. We ni kase mienu. Na 115 na mo wo ho. Na nipa no beto 100 wo beto 15 wo mama wo bedan wo betena. Enti mo tena. Yo no order no ye wo tena sem ye wa twene na aba nanim sei. So patena sei no twene na aba wanim. Obi so be hye wanim wa han mu ni sei no. Enti mo hye ma han mu sa. Oh, da binya no kre. Me masa ba ko na betena ha no. Papa no sha. So please officer ba ko betena ha no. No be show. Say no crash wa ko prison. Me nya we ko so ba. Ah, say you flyer no, enti no be say ampa e bia na we chantro. Masa pa no. Aha. But the last program answer na me be free ha ba fie. I see. Enti what say no. Say na we si atena wa akonwem. Be luchi mpacho ye ni ye na ye nhwe se ne a ati ye ehye no. What si akonwa no say no. Na obi so abehye wani say. Mo se matena se. Aha. O tena se abetwe na na eden. Aba ese dodo okotudwe ne ba obo no. O tena se ba. So okay. Obi so abeye side abehye ho no mo. Okay. Eto so. Na Francis de o ye. O hoto. There be kana na bo ho. Aha, kulusu ne kakra. Aha. Obi so abetena se sa to sa. Sa se be yam boko ho no mo. Enti wo yesa na wo kwoto obi die ni ma na obi de be share wanim. Me ate nya hye mi o. Wo hye be se me admission afi ne maba. Wo ye de ma ko me admission. Ye do ko san mi ti afi ne wo ba no. Aba mo citizen no mo word da no. O mo ye show mo sa no. Ti wo na afi no ba no jana do nse guti. Se na me be share. Se wo. Aha, ti se na spart to say atena si. Se ya na mo ye. Se ya pepepe. No obi so be share wanim. No obi so be share wanim. No, ana wa ko hoda na spartus. Enti sani asfalt say atena si na obi so abehye wanim na obi so abehye wanim na mo hye kosa ewo modem ho no now they also your admission be the ma gina shankinim it we a citizen ono kwa watena wa chiro de ye no nti wo gina wa na wa gina wo senti wo na so ba kwa ni enti efo ya di bi sire esasam no are ho papa hese obi atena si ono ese watena oye citizen no watena se de na ya bɔ no busei na obi so be hyehyɛ nanim obi so be hyehyɛ nanim wo ho no ma enya de a edu be ko prison wate ati ye na ni ye edi nkomo na nnem se ne de benya new members on block wate ase ene enkachi enso abeka ye hu ye bebi so se enkachi eno so eye de nia me nia be ma bi e wa ha me nia akwa aba ya mini aba pacho ho ye de rade adumboko e de nyame ase ye di prison komo de so se ye de enkachi so eba na pacho ufri hin na me hu enkachi but chembe bia ufri bae oh okay de di kan chiaso nkonkomo obi biara oti programming una mo man Ghana mu a edru sa brewe ya obia ni hono ma opese o Mexico program we exactly because nipa dodo na edi tu on hofo womo a womo nim na omususu se eye etro bi no omo tena se tie program ya hu se ene se manhwe me bibia me ye yi a anhwa ne de me akwa nyame hwa mo ene program amen afi dia to so yi no me akasa me free enkechi heba center okay ena me bae na ohwe enema ekoso o man Ghana mu a o how be brave ena ekoso a eye yare na se yare ba ni padua mu a ade a ede ba
enu nti na ama me nso mawura wo program yi mu se me ni nipa no dodo na ebedi nkomo afa ya pomoden ho eti me frɛ nka chi na bai ye wo product miensa eno ho nkomo na ye bedi okay me pa cho betimi afa wo product na kita so that you be hu me product die edikan no eye enka chi MP mixture eno ni enka chi MP mixture ene ne capsules kama ena yesiesie no kama enkechi MP mixture okay ene ne capsules kama saa na ye wo enkechi malakil enkechi malakil eno sini eno nti ene ye bedi nkomo afa enkechi ye product ya e wo edwaso yi obi baby say enkechi malakil ye den enkechi malakil ye malaria typhoid and then jaundice ena ye wo enkechi MP mixture and then the capsules no air infections and menstrual disorders and until yemura malaki mu kakra na sima akai yemfa monkomo kakra ebia na wotika mu e na wotie yen ebia na opese wo sori koye bribi je number ya ye boboyi abra me sori na wo bepese woni mi bedi nkomo ana wo behia aduro papa sei bi no na wafre number ni 0244 83 another 83 Missy number na subi okay 0244 83 another 83 number we na be friend na obenya enkechi for afemi ni aba ye nsua de kakra na ye nhwe se de ye system etie ye ka edi enkechi a wonim se edi won sunsuanso ni padua so enu nti na mpanifo se samanpa na yeto no badi ontimi mfa oba enkoto obi a osusu se oni sumanpa bi enu nti edi enkechi no ya ade a eye adwuma wo nipadua so saa so na eye adwuma ewo aduro yin so e kire se wo hawo na atena wo so wache enkechi ebia na wo de na malaria e na atena wo so wache enkechi ebia na wo de no eye typhoid e na atena wo so wache enkechi join this bia ba betete wa ma wadwen ye wo se eye sunsumu yare ene meni wudi nkomo na maka kire wo se enkechi yanhwe malaria yi sai na nisu ene ne ban etie mini aba wonim se wo hwe omanga na wo accident free ho a yare a ekum yen pa malaria edimutiti yes na adentia ye ne padua ko ya ye wo hoyi se de onyankopon bo yen no obo obi a ene se de etie se si a ye wo hai ebetimi aba se entonton be kawo sa entonton no betimi akọ ebia enya wo hwe sa na entonton betimi aka me ebia na me nso malaria bebo me adentia ye nyina ye nyepe ye obi ho no ma malaria parasite no oye negative enti di oye negative no entonton no ka na onhu sa na ye positive no nso entonton no ka ye ade eche ya na ye hunu ahyenso de bi e twere se ye nya malaria na malaria yare e ba ye nso a enam se ye ne no tinti abribia ye self medication wo se ye ane de pe ne akoye aduro bi na ya nom na so yare ne kwa edi sen na san aba obi o wa ne de e ko ya na san aba obi o wa ne de nso e kwa e be che kakra ansa na san aba na ne nyina no e ya nsonson ye kakra e wo mu eno nti na enkachi fo ya tena se na ye nhwehwemu abehunu se ye wo nubuna enunsin hahaya e betimi etu malaria typhoid any jaundice asekra na ya ne kama asiesie ne yie na ye de akọ Food and Drugs Authority no magi atum ama ye tumi krata se eye enu nti mo famra bonten na ansa na no na wo se odi aduro no ko Center for Scientific Research into Plant Medicine ma ye hwehwemu hunu se ye de ya bibire moduro na sen na waye no na ewura nipadua mu asen na eye ebetimi abo nipadua no ampa omagye atum ama ntumi krata se aduro ye na eye se obi anya bi enu nti enanam ne odi honkom bibia obi ho malaria iba ne so a kakra bi bo se nanum aye nyono obi ho no ma ema awotimi bede no abra huhuru wo mu no na ono awote no pa obi so ho no ma obi se na aposo nyina ebeye no hojio aduane sinani ma ontimi ni se uhunu ade we na wo test na yese eye malaria ade ameka kire wo ne se kohwehwe enkechi malakil enkechi malakil e ba betu yare na se enye adura e be so yare ne so etu yare na se e bia na wo de ne typhoid na typhoid no ni su ne ne ban no emo na omode typhoid no ba no ye fra mo Salmonella typhus na sa Salmonella typhus no ye mo bi a ye nya free obi ono wo typhoid ni bi ne ho na eno nye te se enamu nsa yare a me ne wo hie mu a sabio me de ma wo na eno de
eye obi ono wo typhoid mo ibi na gyanan mu na yenya typhoid no emwa no free na yenso yete wo ye ndi gyanan eni nti ye be ye den na yakonya saa wo ha bi enso se ne yesi yesi abonten na ya hwe nipa dodo a omo typhoid ibi a anhwa wa bambe na so dodo na anim adentia ono susu se ahyensode a wo ihunu no eye malaria eno nti obenu malaria do sima na aba enne mi tufu aka kire wo se wono malaria duro bi na se si a malaria na sen aba meso se wo de akoye test se wo pese wo be check se typhoid bi ehye ho a eno so ba wo so a ema wo malaria symptoms no nyina wo be hunu ni nyina eno nti eya nipa dodo na susu se media me malaria de abetena me so na enko mesre malaria no nyame amma wo se emetena wo so debi nyame ammo yare ammo obi ase yare we die me de abetena wo so debi enu nti sa atena wo so na wuhunu ano a adura ebeboa wo eye enkachi malakio wo de no de wakoye test na yaka che wo se eye typhoid mesre me say hwe wo hu yi na enkachi tu ase okay me ni aba na obi ti wo pese obi sa se na ajaman no yebe den ni yedi na yedi ene obi a ontimi mfa ma me de wo mu ni enu nti abebi a me say eye afie na wo mu no siesie ho yie aduane na wo bedi akọ yam enso na wo benom no hwemie etesen eya ebeboa wo enu nti se wo hwemie a enkofa saa wo ha bi mrew bia na obi a ono wo ajanan owo saa o ha ye typhoid mo abi wo jane nan enye baby a wo se wo jano na okogya no sabio na enwans na bi akosi so aduane na esi ho na wa bi yeso a wankata so no aboa no be esi so a wo be gya yare no e de ato aduane no so kura no adwo enti adwo no wodi ade na be ye wonya yare no bi bia na obi a wo ne ni bedidi no okogya nan so wansiesie ne ho yie bia be ka ne morwe mu wo na to nsa didi eno so otiminya eno nti na meka se wonsuo na wo de esi ho no a wo bie so manom kakra mekwa aba na masen abenom no se wansena bi besi so a enya ade a wo de wani behunu saa mo ya ye kan eno nti mesrew baabi a wo bia no hwe se wo besiesie fie ho yie na saa mo yi ekwa ye fa so nya no no enye se me ne wo kan ya enka wadwe be yo se ai we de mi nya eno so wo se eye common no ye ka ye ya ye kirekire mu ya mo be mu se eye common mesrew se wo be hwe wo hu yie na wo hwe wo didie mu yie na se yare ni bi aba wo so de a ene edura ebetu ase eye enkachi malakio okay enkachi malakio okay ebia na wo de ne ye join this wonam ho a obi ehu a wo se ah wo yare adentia yare ye ntwere mu nipa no ho na so wo de wo so tia na ete ama wonim aye fita ti se epe afa wo no wano aye yellow wo dwonso a nipa dodo na ebemu no susu se eye anwa bi na wo hwiagu anwa wo be ye di obi hu obi dwonso a wo se efa ma me na me fa nkọ no amemo hey adenti na wo tena se ama ya beje wo dwonso se eye anwa mesrew se join this bia betena wo so acha wo be hwe ohu ye na wo pe aduro nwanwaso a etu yare na se we ye aduro a etu yare no ase enye dia ebe so yare no so eno nti mesi efie bie mu no eyese wo benya malaka wo de esi ho na aboa wo afa yenhwe enkachi MP Mr ne capsules fi se yebre no ya so no enkachi MP Mr me boss se ya na ema ne mema emrantie ne nkokora na anija aba adentia ebia na wo ya abrantie wo si so no enam nsan yare bia betena wo so enam so ma wo treat ni twi aya enko ekwa na aba enti wo de ne de wo susu se o we de aka wa enko da bi ye waduru ho a etu ase na ebia wo nya adura ebetu wo hawo no ase enu nti se wo ya abrantie na wo mu no ohawo ya me boboso yi bia abura ma no besi no adura ebetu yare na se eye enkachi MP mixture ene ne capsules ebia na bre bi atwam ensuo bi efiri obemamu aba pen sebio ama ensansa begu bema na ho ama bema na ho ode ana owo no dekane no ene entesa eso tia na ete se yesi ye ko station a wontimi nko adentia ye kasa na yakata ho kakra ukọ ma me ne nchen a obehu se enya de bia na ho but obeka kire wo de otimi ye ni me bia wo hwe obehu se bibia me ko ye enne ehonye eno nti se wakoja bi fie ma me ne nyan complaining kire wo enya wa adwen se eni ho ewo ho okay eno nti adura ebeboa wo
eye enkechi MP Mr. ne capsules Okay. na me nua ba wo hia sa wo ha wo ya sebio ebe ma wase ebie oba bia so nyame ye wase o private part nti na mpanifo fra wa hemfie no efiri se eye ba bia ye kɔ hɔ a na ye kodi asɛm ye kɔtena ase afa adwen ye honom boye ma yetimi kɔso e wa brabom ba nso wo de brant ye ba honom a ɔkwa ɔma biem me nua ba se wo ankasa wo de wo ho no boso meni na wo ne be ma nhia mu a enye se wase bie e wo se oba wase start say close na so wo de no de wase bia na ebie mesre wo se kona konhwe enkechi MP Mr. ene ne capsules na mo oba sa unya ohawe ya ade a ede brew pa eya na me nua madodo na enim eye ade ya meken ya wade bi oba mu ya fe no estrogen progesterone na sa estrogen progesterone no ne boa ma oba ubu nsa eno na ma obobo no fo eno na ma wo ne bari ma hyiemu a unya atenka na se sa ohawe ba so a enya ade edidi ba fom na mom edidi kosoro eno nti eba be terminate estrogen progesterone man be imbalanced automatically imbalanced ya wonsabuo entisi so enti ebenya bi wo he na ato ye hu say o time no I show bebre na ya ba ono so tie mi sesi ya mesra o menstrual disorder menstrual pain enka achi bebo asiesie mi se na wotwe se ne ye bebo nwuram na ya toa so o kuma se ha dani heba obenya bi sa na ukọ emrom ho a heba shop kese bia ewo ho Kolinak obenya bi wo ho no mato yanko kaso a ye benya bi wo Trap of Judah obenya bi wo kaso a Ekus was Ashama nso benya bi Triple George ewo Tema Community 5 sanso na wokọ Kobedia ho ewo Okenshi Draglina ubenya do no etu o number ni bio number ni 0244 83 94 nebo number no bio 0244 83 94 we na ubenya enkachi product ni nyina bi na aboa yeda se o se yare bia enkachi na ya cho bebre o first time ya ma wo come about na se why yo ati ye mi sign embra ho bio nti se ya hwehwe edru so sada na meka we ne yo mo ho dam ye hwehwe mo na meka no nti o mo hwehwe no admissions the rules so ya hwehwe wi ti afi na mo amaba no ye be kire omla e kire omla wi a ne ba bia obetena ne ba bia obeda eish pacho kasa enti o ma hwehwe enti mo amu ba ye no munya ba bia mo so mo hwehwe mo ho say we are ana one thing say mo basa na why admissions blog dan you know ti bia it me bi two beka hanum ya chebi so ya akọ dan from sales no so okay enti no me ba o blog no I say bia show blog ni say no any all blog leader room by room ti room bia woni leader ever say ka akoma ai mo hanum o say building ni nyina no your leader blog ni leader enti ono ne do call ne ho no eno be bisa we de na ye ma wo ba ho no aka ho mra ni nyina de akiro ono on kire mra wo be bisa de na do ba ye tenase to no tenase ya ono ne nkwala wo ho ho me be kire ba bia ba den ba bia wo beda eden wo be kum se ho na we so ka ho na be ka leader ne be determine say wo be ka ha na wo be kwa very good okay yeah on the che ona blog ni nyina ye de hye ne nsa henti do ko no de mo no kire wo fa bia fa we ko say 2 fa we ko say 4 me first show boni a waye do ba ye no wa cho be bia be kwa akoda na send e ye se o chemo a some doso na me bisa say obebisa say wo boni be na wo de ba ye nti wo kwa ha enye boni titiri wo ana want na de ba konto ne say ye wo ha nyina no obia wo na ye wo na ho ne de me insu say me sin fan afa say mo dwo obia wo na dwuma wo die wo aha enti mo ba e bia we twase ye hwe ne height ne kase ne bibi so far brothers yo mpe e bia wa sentence na wa wo so wo be ha dwene bia wo be che e bia no pe bia 1 year 2 years we dem man na ha no because the time brother na say ho no de ho ne ye discipline and bia we for the kwa ba mem face na me ko ye de me ka brother na say 8 wo no mo adint na show do ka ne ho o se me na me ka say na manifo ho no mo so ko kasama enti ezia me se me ho nza mache osi ni se mo ezia na de bi ba na minim na nipa no e bia me penaso no ha adwuna bosi ma fa me ko we de makwala no e se hokra protocol so
Baby hono. Hey, reason was protocol. I see. Enti saa da no didi ye. First day no didi ye. Saa da mentiment didi. Ade. Go situation bi wa e ba foforo na wa dwene nya den enkwa bia nso kura ase ba bi wa ba na wo dwene wo saa oh e kwa won te se kom kura do won te se kom enti anopa no modo ko dwaben ni na wo de ba ho ni nyina no that day ni de aduane ankowa dabi wo ko ando aduane dabi e kom ni wo e kom ndo dabi wo dwene kwa se wo be ko fie wo dwene kwa case ni be ko nti wo aduane sem kura nya den na e asem ke tiefo nyina ya obi ko police yetim be we no de ache mo wo no no yira ho saa da no first day enti oba na no wo ne maame no ene sofo no mudi wachi do ba central prison so bi saa da de wo nko a saa da me nko a na ye wi matika me wi mi no like mo wi no mo amfa ka ndi eche so mo behwe bebia de wo ba no saa da na de mo se free gaben ya de ba ho no emuwa enti saa da na obedru ho no obi ma e make care for so ma waduane ana se prison na ye ma mo aduane na o da bi se manifo ansa me ka manifo na no bedu na o wadwale obenya obi o be support manini ono bi o ye pe wasem no sa obo wadwale o oba ko blush amount bi a chali atale bi a o be blush foforo na se blush foforo sa ano mo ton nyama wo inside ho ma ade ba ko ne se de bia me ka hono prison hono no apart from say be man oba edin hyiamu no enko ne bi ni hono mo de wa bonti bia bi hono na mema de taso de ne na ma kwan sa oh brajai so say apart from say oba ne be ma enye taso de no be ma ne be ma de wo kan enya de age atum nti ase eno won se oba ne be ma de ade wo hono se be ma ne ba betima have say tell me say e hono bibia because of but se be ma oni unya ne oba ne ta ho no eni bi ne no enti me question unya no ma no person o smart say gay na me wa bonti me TV ukofi wa wo hono mo but unfo ni hu bi sei because ade ye mba kwan etiamra enti ade na hu se wo ho ba ye obi so obo because bi wo mo ye o afa seketi abonse ni mo asi pe o nza wo de woni mal konti wonti obatu ofie wo de abe hu pe kai tu ato ye de ne na se obi ai geni bi akoso no eti uti pay na no na e tuo pay ana e de na mu de pay o abonse ni mo omodo no ka pe nti wo te na am se na se na esi nti na mo ye pe no na e beko mu se be ma na nipa kro mo ye sa no e bi amachom de mo ko office no aya de etiamla o ba ye kiro mla de kiro ye twetwe be ma ye de e wa ha no mo ye nya sa de no nti unso bi ya se ye wa ha na office de ye se bi se bi a hye na kiro mo ye ne hu a aha wo be ho kra chen da ye che wo na wo omo ye na che se wo ye sa de no aha wo be ho chen da ye che wo ade yam omo mfa ndu anim ho na office se ne nte se ni wa ye no aha wo ni nyina be sei mo amu babo no me image na bebo nipa kro na sa no se ye wa ye na adwene nyepe me ma adwene nko wo so wa adwene nko ana ye nyina ya hye mla ma sa de ti amra ana bi ndo wiase na ye won kra no gay ni lesbian ya ade abone anyankopon na bufushi ye den epe ni wiase so member so na chese nkomo na ye medam ntimi kra mbia phone lines no so ituti pay na chese akaja ya sa de na koso ya no sa na ye na ye senior inmate na ode junior na ye na se mo hwa mo ho level no de akonobone to bi atimi ye den akonobone untimi nkaze senior ukase senior inmate na se senior senior wo no mo kwan se mo ye sa no I'm saying say on say ye wa hey mema say me makofofro enti me hu me left from my right what the me che wo wa kodem we di be 2 years 3 years e na me ma ba me ye be ma enti me ye be ma wo wanim na ya ba yi me ya ba ho enti wo senior man no so wo de be fa me say ya me ni ano be mama answer ma one thing say if you want na hu ni sa no e ye fie bi ye hu mensa na eden ene wo ho no mo be kan say jiti fie bi ma kolabon na wo ho no mo ana sa gaze bi na wo ka no bebre na wo ma ye omu case de ma ba ho no wa ye na abonti ni a china jile no yo ye ba wati na ye pese ye mamu frɛ kakra bi na ye cyber to Akoma no so ene adre yi no LPMC e beje bi kra gu 0243114497 03224
98035 atiye and oni yen share ni experience as a street boy and sana oko prison any prison life uti pay na chesa apeja. Good afternoon. Kato where there? Kafra. Sawe hu. Okay. Hello, good afternoon. Okay. 0243114497 032249803 Hello, good afternoon. Good afternoon, Papa. Yo, Pacho, udini baby Alkasefi. The phone, 115, Kasafi Sufolai, Alaman. Yo, Pacho Yetio. And you are bringing a boy, Papa, and Shroud. Yeah, that's it. You are not I have been answered now. Empigano, not a dear phone. My name's your video to say, Diana. I got a car carried the Dia, and the Dia. All sounds up to Germany. Now, I can okay. I want to wepa the crab. Okay. I want to wepa the other time. Don't tell me no beer or with Tika. Look at the opposite from now, the way by. Meaning, the opposite from the Krama, I shall go to the Diana. Now I get no intendy. Don't you know what you are our TMP. So you can know one of the repeated. Yes, sir. I want to go back. You. Yeah, that's Papa. Hello, good afternoon. Good afternoon, yo, Pacho, did baby Alkasefi? Of a quarter near my son, my poor Fiat, no tanko. Of a quarter, Pacho Yetio. Oh, me, a radio, mammy, and more, you bigger for Basso, and you may be a maybe Papa. I jump up walking, and take it, you know, again, I get out of me, take it, maybe. Oh, me, many shots here, Catana, and Papa. You will need to be on my is on the problem, you may be. No more bar. One ever talk. It's in your them, and then I say, Koba, you won't do not any papa. But if I two amu diati, if you are branch and I can't to their own mubia, you are curious in a prison, and yet that's all. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Me who ya papa cho did baby Alkasefi. Asafu ade ye yeti. Yo. Yo, atiye, enti no, te sa de omo ka no. Omo si obi ho na iska wɔ ne nsam. Enti no, oye aduane ba ko mienu a na iska no ka to. No kre. Sir. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, Pacho, dini baby Alkasefi. The film party is very black. Atonsu, yo, yeti o. We Pacho, Adana Blano. About a man from Coloman, no man calling the boys now. So I said, the Yona comply, will be no comply, and the doesn't come to Coloman. Here is uncle Prono. Then I'm the Ghana, the Biblia, the Pocodam. I don't know what's in your nap for dinner, the Abranchi. And your Coloman, Uncle Roman, on the bed. If you won't go from a young woman, they are not in a day.
ya de no ba we ya na kworo ma no ande apo that say futo no no na admit no say ogini se na ne mre na aso aha ye da se enti o admit say obi nsam ye e wo prison ho na mo amutimi ye maduane mo amutimi ye maduane first no ye soldier of you no but this 2015 the disaster BCA okay so mo soldier okay ti say no say bia o wiska say bia wa e officers ni bia o ton nuane na mo kwan so my prisons na mo ma che wo na mutimi pia abonten no ko fa nuane from abonten ba na mo ton ana bia wo leaders ni bia ma bia yo black coat se na be kali de blow leaders no yo mpanifo bia ma o mutimi nya kunya eden e bia kitchen ho bia no adua no mutimi de ekono ti bia se be se bia me wo bia leader e bia mo bayre mo e bia me ne di nti obekwa aye de wa kono but e bia won se no bi ka se wo ka se obi ti ba no so no mu se ni pa se do si nchidi mu no kire no wa ye citizen wo ni wo ye member of you no mo kire mu ye me man na sem no kind wo kire ni obi ti mi ba enkwara ba mo ni hwe obekwa so mu no de no so no mo de ani di no o ma no afa no to because I say gay no if you are your mark when say gay ho no you try be how but one thing I did me matena 10 years ni matena wa che tim ni mfie wa sem obetimi aba bia unse be say o yensumo obi yensumo obi hello good afternoon meba merci aba ho yo komo na de jai but o di ni be bia o ka safi maybe them talk about the jari because you can you feel and I'm sorry hello man the mama oh yes citizen wo feel yo na o ka say free feel o ka say free feel no ka say free feel na o ye dey na onya phone na ye ka say me penny ha o ye penny na no ka taranga ya we empany for you ko na mo abonten aya mo mpaye pe bia kama wa abonten no be ya enfa entoko bia na oman ni okay oman ni entoko bi se ti ni ha se nya ko po buaye na yen free ya si abonten ya bi na ko po ni bia kama wo na ga na ni kenye be ya atoren ti bi ko ti sen to pasem ko kile ko bi fi ha ba Bebia o kafe o mo a kuntu ni aka ya gutu ni e ho mo na puni ya de ho mo spirit ni na she bi tikitwa no e de se bi tikitwa no a e wo adum ho na obu wa ho aha e na spirit ni na she spirit yes e no spirit be no the one malam we we Facebook we spirit you Claudia ni ya chu ai de we ba no e ho ni de befa aha the do for that to go ku ji ni we kuta na asai we be no ba de what we ya de fa say tu for say we mo bi o bi ge pa no le na fa oh kitu wangu abukuntu ni ewura hono enye na kise pe mo enya asem ketu ya ina bi ku ana do fa hono ma ewura na ntimi ni rabi na wanga sa wu twa sai na wadi say me da condemn oda condemn yes ade wo bi ana life ebi ono no 10 years no contribute 80 months yes citizen ko boya ye de papa so see twa so what ase ya me che ko re o why much I can condemn yes if you are you money wo fi o ebi backyard ebi twa so aka no 20 yes the more wa bon so bia no ebi ha na de no mo ye bi wo ho no na pai no bi no o ka se ebi ka se je ni so yi mlada ho ha aha so eta aha and so we be you mistake we choose ya fancho eyi ne ni se ye no ha because mlada ya ha na mu hu mo ye bi no ye fancho an ye hu mo ye no kula na o no na no ne ni me te say ni na jimi no no ya de no mo
say I no more diapers ni nyama ni be I don't know about diaper ni bi no dey support the nyama. And that will be a word on the motor be a motor bi o. Brown. The year part to be a Italian. How many so eh? Yeah, the Italian. Hey, I want Casade na ya ko Anyway, a case is yes. So I am to come, but if you come to Aggie. So a bear and to be at the maybe because we are the city of Alakasi, country the city of the city of Alakasi, country we can many now. Because we can so we swear the second to we are the wild about them. Now, I want to form a family. We are a half at the kind of cat. It's a very kind of problem. That's what it. Yeah, that's it. That's it. So, Yamin Shamu, Yamin come also. Yeah, we be no can so you know that condemn to the new contemporary case. Condemn this or some woman. I had your condemn in here. I say condemn no mai. Engineer Jilu condemn you muko a crime. There's on young coy no na because you kind of just say. So see cassette or toss strike can away in the Kumas Unyasa and those are kind of cars we need animal and someone. Okay. Hey. It's no a day na usia prison what pa say no. You never wish say ubeye bibi say sit obi na ho kra na e fa nko. Ade ba ko a me de hye me hu kra na se me wa bonten no. Da bia me ka se nipa bia ho a me mpntem nya ho. Because anamo a me tu ne nante a me nante ne phone ne balance ne kwan ayi kwan bone mfa so nya iska bia japade bi na metimi ye. Sa e masem ne namfo a me ne mo ko ba na nyina. Mama he if you could draw on ana nipa ne dasori o no claim so do pa no pe o ne be yiwa ma se o ko prison sa oba na hwehwe obi up to na se me no kasete if since you know when see what da na oba no way o se nyi se no se won ye kana na so ka se 3 months na me ka baba besi so se maka besi so me remfi ye nti o se nyi se be no kwanyon ne ka kire me nti me wala ni sister na obi kula so force na be be se me kan se me kire o fra prison ho say you were the call center. Okay. You say me woman line we see our freeze abuse officer na befa. So person you call I be call no afre obusu. Very good. Yeah, with me yeah. Mobile money nyina ho no officers no be dey obeji o man be dey be yama. Mobile money. Say you know me dey call no. The officers near you know. The officer ho no ma. Unse officer bi ba hazisia. Mpanifo no bia no dwuma di o den. Odi ofi ho no mo. The officers wo ye panyina on sika sams boba man ne nyina so nti bia ba ko no hon ma so obusu ani fi so person send wiska omo number onto ya ba kwisi officer no so okay ti wo ye na no aka kire bia me de yi se ne send Akoma edini Akoma ti wo kwaye na omo nyam sa message ne den o nti obi ntimi fo bi sika na so oba me ato bibia ma wa na officers ne yi na munuanom no mutimi ba abonten no se sika no be ya ma wuntimi nkreska mbro 100 cedi wo ho very as good inmates. Tibia ya send no 1000 ibia 500 cedis officer no be yi no the 100 cedis show nsem no call reception honum prisons dey am say where bank obiya yi wo honum obiya din wo honum bank account and you woda unse had the bia Monday to ultimi ko bank you woda bia be 3 days in a week ebia that's ultimi ko okwa ko chiro wudi obi sika yera okay if your mama who is if your once American see if your fear be akra born na wo hono no to we say nipa because maintain bia kila akra born na wo fear no ebi wo sha no ye innocent ebi but the entire American say na say ye na hono no tribe bia bi hono mo okay ebi am ha adwene mo ye na ya kire ba hono mo so ha adwene wo asu ye boy na ba hono and e be hia nti we say nipa be yara hwe so nti the bia American say me say officer na mo bele papa okay but mo na mo nje mo so na nipa mo ye adwuma ye mbuo mu wi ase prison officers no say prison kesi o say omuni ambulance ho sa ti de bia me say me nya platform America sa me de bia me ka say if you want me sa ko hon ma me won finish business one but me ko as a prisoner me ko na ko bo me na mo because one ma
omunim obi oni kamafo na we nya kamafo ntina no da so ye de ho no you go on modern man fine crab 2 million tia so what's your day bo a fine be 2 million that's with me tia no da ho no fine 200 cedis it's not da ho no ni amana be 3 years no bre so na mama ohemi ameti we ska chop money aband a day please na be di 1 cedi 80 pesos what's the day a day please na be di 1 cedi 80 pesos the whole day no where ya government na yom di feed yom no 1 cedi 80 pesos na hwe ye nipa mo close to 2000 no ni bi obi 1 cedi adua officers ni ska be o mede de adua na ma adua na wo pe wadi na mo fe bi banku danka se bia wa bonje na prison for attempt se bia zo ntoli ni ye no sana mani bia wona sa on se wodi bia wie no ahoro se agu nkwan mu no on se de ye nsu ni sitie no prison yan kwan e wo no what's the day on se wodi dia wie ahoro se agu nkwan mu no on se unya nkwan na bia bi bata se nsuo ni ye nsu no sana prison yan kwan ye de ne won because nipa close o se de na prison unni nchine unni asichine be dan ko we no mo ndi nchine wo prison ade wa abunsa no papa na atiam ede do bia maame aba oti ase ida se ya no amu anase ne koko na eba no e sugar agum o say wa na beti se bia ene do bia maame aba ene do so ida se ya ebu be bia twice in a year na once in a year na anu amu mundi mu wo ho dabi mundi mu prison ho dabi na donation na yan kofo de mu ni ade bremu ne wa kan sempa o se donation aban on fa mom rese no prisoners won tie bia obetim donation aba e bia be 5 bags e bia 7 bags na nipa 2000 close to ebe so yen enso yen e bia omutimi de gu won ti uma e bi so betimi de bia aba e bu ma bo se bia be 3 months 4 months 6 months bi no bo si anu amo ne ya de ne ye beche na mama one ade ba ko ro unze me ga anu amo e bu wa di bitifi o se e mo odi ofe bi na ye die no nipa 2000 no de check see aduan ne ye be ye no ye be ne sen na ye kama ma wo wadi bi ha enti na wo ye dey na odidi on se e ho no e fi ho no on se officer be tena ha no mo ye one on se make am se officer no mo bre pa e fi ho no o me ye nipa ho adwan so no mo ye ana ye e mata ho ana papa no mo won muti e bibire na otema so who is carrying me there say bia ya sanu wiska opeso to aduane a o ba me wi ye kra we nsu kafra ya mati ye ati ni su o se de ma me wi ye kra no o ye emotional we nsu nso enne o san ya ka na kosema okodi wo prison ho no wachi ni su wo hwe bema na beti nketinketi a wo su a are ho me wo se pegi so akata ne ni wo su yensu eni atete enye ye fe se ye de bema sei beba na wo besu wa ha but wutie yen wo ya brantie wo ya ketesia wo bobra bi prison e nya kono na wakasa wo pese wo ko no ye ba se ya aji kojo so me mu jina ho kakra nsa me to ase me sire so wo ye bi na ekiki me wo ye me ya o say be ma be ka say oh be ma de ofa o ba chi a enye hwe but oba de eni kwa say o cheat o be ma bi wo ho no mo a treatment ade be ma ni fie no e ma ni cheat enti say o cheat na say bi okofa oba bi na say oba ne ye no good a wo ye den wo be ko o pa kuhuma no because wonya kwa awie enti ye den obeko ena beba bi oso ye ni suban obu o ye dwaman for dada he wo ye ne de oba kuhuma no obefo achi bai makono sa bai makono pema wo ye ne de opema obeko bibie ni we besesa no bebe be bo so pema wotimi hye oba bi no asesa otimi hye oba bi otimi ka se oba ya bɔ me fom because wa mana sesa otimi nya obu o hon ma se o su bi woni mu wo ye da obesesa wo ye den obu osusu a ohun se bia ne guy na ase ni kunu de efa na chi a opema na wo kwa wo mantem na wo no akofa ne fon onya kokwa na wafa jana life man opema se de ya de jana life man okokokokokoko obenso be kwa ko hia oba bi obepem
onya pimples ebi na mete no kura eye ti ma me san ko machi obesan ba nachi esa oba wadwo so ye ni gidi a okwa o ma biem ene sa kwa da be ma ye ne kese kura obi wa e bia na ejina oba ni suban ana be ma bi wo so a wo ye dan ya ni suban anu no opa ma ho nye fese dai dem adie ye bibia ye wa sede bibia obefo echa no obefo echi me shop bibia ni wa betima sa na e bia ji senyame bam bu adie wo ye dem bo die wa sede nyini bibia so obefo echi ana obi wo so onye ba sa na mani nyina wo de ya na e ma otimi sesa o so bi won mo timi ko fa be ma me de be fanto me ga na me ne wo sisi e me ga no ma ya si difference ma o form kwa me kwa na me ye me na me ye kete kura wo ese ne nya me adom nya me ne wo ye enti akwa na oba ye mu na timi sesa no ya ana asase no kwa me bela ye ne ntokwa de na me san kan ko mjira ma ku bi papa kwa che everyone me yi na me sisi e Mama, brother, me na abroso. Bela. Anyata, enso me yes anu so e fam ba bia sa be boa me. E say su de nyame adom, ayame dia say phone. Bi sa ento kwa ma ku bi papa. Na me yi numbers, na me fly. Me da boa me. Me ya boa me. Azisa no eso obe hu se girl no kra no obetimi aboa me odubi me na metimi abo ne fem like mama na niam ni nyina ja sa na me pesam chiro yeah ekoswa eda Akoma 87.9 FM ene Akoma mu nsem dwumedie no a life experience of an ex-convict at ye dodo na asa na munnim no a ye friend James Apia osene ma me wu ye kra wensu nso enne osan akakai yaw eni atete a ofamu e wo prison no wachi ne suo pegi fa odi eni twam tew na nan komo me yem kranka yen sorry tew na yen koye nim easy nanke ba complex men kan twa wo se enam nsayero na wape eduro a enko wanunum inro bebre wudi achi na enko oba ontimi enhye pant fiti anopa kopem enumre bema ososo enam nsayero ama sabi obema no aye kete se akwada bebo na hwehwe bi a Danch Natural Healthcare Complex ewo nekoka wasem echi omu na ombabua etusa oyare ni nyina ede ama wo ubetimi afrom wo 0266 593330 anase 0244017556 ena omu wo pechi number 2 near City Life Hybrid School no o from a omu ebeboa wo anti bi se wo ginyame di unim se nyankopon oye nyame a wode kontomre ahahan enwene etumpan na ode dade esubom osa ye nyame a sebi anti bi me kan bebrebe na me pesem kire se ode nsapan ekọ ahayo nanso otimi ekofa sisi kwabrafo ede befie se nyame no ena me kan ho asem no Ebereza Miracle Worship Center say me kan che se ye oyefunu mu a ato wa bompa ya ache ade bi si wani so wasu na se onsa enka Ebereza Miracle Worship Center say men kan che o say fa wasem ebeda omo eye eburo mu nso ensenche ne ena omo ye omo se wo ba de ohia ne ogalon eye efiada ekopim ukuada eye ochini fie ya asem na mekan ekopim ukuada edi yanim 28 August o se bra na bebo mpaye na oniso nyina ebetutu ede amaw anti bi yo yanko traffic studios nso e na we de ye machine traffic studios oh yeah all types of printing traffic studios large format printing banners billboards labels UV direct printing 3D signage any de keka woni nyina eno traffic studios omo Kumasi Aloga Junction ombe iron bet ho fre omo e was 0247 013561 and 0574010101 grow fine herbal tonic it makes you grow fine wonu mato onsaye tititi wuntimi na obesori anopa na honama ya omre oba obu nsa emayi a ni nyina akope grow fine herbal tonic ni bi na enom na ohu ento ubenya bi e pharmacy na herbal chemical shops nyina ubenya bi e ho
signed in the cars and am chroma or ton into what is a ton grow fine na waka mu a na wa pebi ato o pe omo ni omo di nkoma akọ digital herbal clinic o Kumasi Amokom runabout Obey Bank of Africa for omo number 0244596532 na yonko wie ewo Agbozo Herbal Clinic enso o pe health facility a ode ahama ene edesa enyarewa eno ane Agbozo Herbal Clinic o two typhoid that say junsomu how enamu how nyina fakọ Agbozo Herbal Clinic bema obema ni ntimi nyina so ye premature ejaculation na eye how pa obi de wade ebeche ntiko Agbozo Herbal Clinic na onto ase emfama Kumasi the Champs Old Insurance Junction wa ena omowo for the number 0553417752 and crying or Kwashiman for now 0241750282 atiye now we say opesa wo call prison ho biema ye time no ya so opesa wo call ho na wo de emwa e de koma wom e den pa na ye omo challenger obi tiewu obeboa masa we ni so ade hunu no ebebem na wakoye omadoye business dem betima ka se ade pie hiam pa yo modidim omontale shim ana ade ba ko a ehia pa nde de wa montintim nya bata no ya aban no omonna yemu no because Kumasi Central business we no musima nipa I am 600 but say no twem and thousands a year and man be kan kra na 2000 and remind nyina 200 check yourself be dan fa ana of odama what times we says nipa no de bond obaji o o se odama otu gate na se mu tonko ade a se mu inside da mu de fa mu yira mo kon so na ade nyede anche tina make some officers no mo mo bre because me misuba me do abonte na be se sa kofi ho no ma obi aso wona de to say the power da control na see the kram police ni o so before be for man no de nipa akopa ekwa yi a obegu ni handcuff o ba me be 4 and can no na so nipa no so hu but officer nko ba ko obetu nipa be 4 na de na mabonte nipa na society ni see mpe no de one be ko no wasa de ma da ba but omo na yem value omo sa so hu timodwane die mu ye how one the interior be ka se officers na mo bre no o yare a o the boy pa na se Gene ben prison no because all yare a omuni ambulance ho timoye den na moko obi yare from na ko obi yare a asem e kan se omaso boy se onye me kan tena me se bia metina me kasa asem no so ba wa be se president no be se o che police for ma o che cars ma police for no o che ma wi mu no o che fire na yi by prison e ho na me wo ambulance ni wonum se bus kese se bia bibi ya ibi ni wonum any one constituency one ambulance na den abeka cha ban say we big constituency pa ne o se e frɛ ho say o country for city of Ala Cafe o city kese pa city of Ala Cafe aban city of Ala Cafe we dey one ambulance one city of Ala Cafe ana pacho yes appeal no mame de bia me am se me platform so a government no aban no me firi wona eba nya se mate na me be kan mo bi ate me mu na me wo dem obi ayare a ye tiam ye be fa no ye ne fa ni dia wo fa no ko ne wowu me no obi wo dem ade achi wate wowu ko fon power hu mo health eyi minim say rashes de ende ade ko fi ho no yare ben pa biom na ham wo eyi ho mo dem ho e ho no de but ade ba ko no say fi ho no hu ne sa no nyame do prisoners e kura chen abonde sofo sawe hu because covid be nyana mo ho no mo ba o te say covid is social distance no mask no ma social distancing ba na nipa be 20 30 ne guda ba ku ba obi a nyare ankase bi say covid nti wewu ana ye de ne ko ba bi say so because holiday in the day betem bi a sorry koso sa e ho no abonti situation e nuwa bi ne ho no e ho ubetimi akosei betimi so akwa da akosua bibi okay so because bad people never abonten no ebi ko ho no eno na mo to aso ho no ebi mo sign ba be ye west cra very good enti wo kwa ebi a me se me di am ko yi se me se me koto ayi na me ko yi me obi a menim nyansa bi a bi ko di namfo chi na mo abonten me so bi na me di namfo chi bi a me ba de bi a bi kuratu ne ko rebre ho ha den mo hu e sign shamo
eni eya gidigidi because so tete ba ko no frɛ me hyɛda pa na ma so one ten ade ba ko no se bu abonti a wate prison onko onim se tie ba wura mu na ba ko gang ho no ma se da abonti wo namfo no mo no ɛsɛw no ebi wo ho no jokun afi wa prison no wakokwa wonya namfo afi wo ba abonti ko no be ginsemu okay oye ya nya prison and wo hu de wo okay okay and prison ade o say we go there to reform who officer be reform o bre won asem be reform ade o mo so o nya yi o se na wo ka se me kwan be so na me fa so di prison bibiri won mo di prison aduane no be ho kwa na person ho to a ho be de ho beto officer o mo mo bia o okay but anamona anamo no so what mama what ye set am your water ma de pon 3 ba o pon na o water ma be obeko fi en share tan se bo sisa ble fi me bo ba ho e be she emra e be she time amount Someone day time amodi time ade beda okay what time be ebo 5 for say oda 5 o'clock ma ko yesa zade no ma yesa to time be say dey be TV so mti ya hye obi say side e wo ho no mo nye say bi e twa video keke ne wo ho no e ade e wo ho no mo enti mo yesa na mo park mo say side no from 5 p.m. enwumre na to anopa time be say 5 p.m. ram say na e say no nyame ncha de say TV wo dan bia mu ma ye TV amamo ye de nyame ase enyo mo na ya man yo ni na nka se bi o mo na ya man enya aban na ayi we na enyo officers na ayi on say first ni ko prison nka radio na wo dan bia mu na wo heti but on say mlesa no ni mo mbego ya ma mpani for officers no omo abetin eti na wan say omo ahu kwa mo fa so mbeboa yen na ye no mo na yeti uja bibia sa aban ara na what one na ma de gu afa so e se nipa won ha no omo aye de gu ni mem and the dan bia high seller e bia mutima to TV a e bia contribute yes mo kan kakra na e de bebrem na magigi na mo de aye ye contribute e bia the officer won no be ba koto ma be fix enya aban na di TV na be bo ma na mo shanks mo shanks no e wo inside ho shank na wo inside wa water closet ala ye hwitim no water closet na ti say ya so we de mo dawo ya shop no aha no obi okuma obi onim ha A4 no ene man for na da ho no sa no on se mpane sisimu sa no okay on se mpane sisimu sa no only there's no ma che ho no first come first serve bi dam pano so o mo da on se mpane si ho no nipa hye mpana si o so sa ati o mo champana se me nyama tena me ka kire wo obi na me wona me ka me se nya se wow wow enti 10 years na oda ho no wo one room sa na o graduate on say nyame ncha de se nipa bia no wo ho na se wo tirimu wo tirimu adwene pa na wo ha bia obi ha wo beto if you want sanity me ko fi and 2 years na menya bed na me da so okay officers anytime go officers no mo no o mo show bia suban if you want na me entertainment prefect wo no sa usuban make obi go tie be na prisons when ya ho na ka entertainment prefect yes we nipa mo jimoni wo obi edu December ye program competition say you son yes bronya bia wo wi akokɔ da kra bronya wo wi akokɔ ebi beba bronya mo ye dey and then sorry ni bia donation di beba ti do ma ye iti competition nyina ho last year say nyame ncha de papa J mo Dr. Like mo ko ekuma no no be ayi wo ho no omo na be iti competition be ye o ye ne je stars ye hwo mu teams ye omo nyina aba ho me ye den edu mu nyina ye den enti da ba na eyi wo me yi me 31st May ti afena me ko 3 months me ya na eyi wo unya afi kra ti ma be kasa ma ko ba bi 10 years abaji ade da bi ba obi so akode me fa mu na hu na bonje an kasa wo no a wow nti adana ye yi wo no ye little me say me mam 2 minutes wate adana ye yi wo no first day na e ka cho say 10 years no aso na ye yi wo no how was the feeling and first day you be ka kire wo if you want mo pa mo a omo time ye adwuma omo date calendar ye adwuma ye prisoners ade ti bi e man so one kan bi na mintie if you are seeing na ope omo time any omo calendar ye adwuma ye prisoners it wa na wo kan wa o kin kan wa de o say what time ade be adwuma o say you producer ye na untim ni prisoner nyepe adentia ade ti bi e man so one sa the agent 20 years no onim bit match onim da obeko nyina
mo rain fee it me say jeli me say na me ko 31st me na me say o rain fee che say e ho adwendwen no ho haw no o rain fee say o say 31st me na you free a prison mama say da bia ka say oba adwuma because en dey anybody else me ye nti de bia so ya no pa bia di me so sa time no ne calendar no en be yi me free so ha ma babo nten de no ya me chen bibia oh okay nti sa 31st na ade be chi 31st na oni say ade be chi 30th May no na enwumbre no say na wo ho akeka sitie oh mi room one na fi hono mo na obia sinama wo ko ne ho na be gi ani mo say me ka entertainment na me entertainment yi e fi hono mo na me kire o say na me ka ma adwo ma lo ma adwo mo na yi no tina me ni gisa ne ma no nti fi hono mo na me kire boys ni bi asa ha mi a bia o munya bi to costume abonten ene me da officer we ase last couple events amwako okay o say officer ni bi mo tema wo o mo say nipa ho adwuma na mo ye bi mo abotere bia me bia iska kwa abonten ko tantale no ma costume ti me boys mo fi o mo say from the star dancers almost style okay okay it's rappers no your time ne aso ano that evening nyina me did this Friday okay eti me did the shase from Monday nyina be see Friday no mood na sesa me if you ho ko hono ma na o kan atia de oni me no na bia me koe no ba no ko bakwa ba timi din ho no mo enye din bo no nso din pa so me if you officers no rotate from 1 to 10 officer 10 will be up masem because if you na me no wi me nya de boni bia me nya de bia eti officers ne mra no okay so won eti if you na me be free enti no me say na mood ne te sen na wonim se sa week ni mu ade be kyen ama wa be fi no me pese o kire sa me wo ho no ma ade be kyen bo se ni person si komi da be ne bedroom so te do sa week no if you ebe bo ho no mo so won sports are na officer no ye you know I DSP Richmond upon ye omunya sa de bi ofi order say inmate ko fi ne officers any inmate ye games ye bobo agya na kwan wow so ho omunya send off gala yes ti me da commander ne nyina me da mu nyina say regional chaplain King Solomon commander na we see say na ye frɛ no okay I sports are no ko hu no say ni person masi person de ko fi na dwuma de obedi wa ha na oboa ye ni aso e be say agya na kwan and omo ye ball game na Wednesday see almost Wednesday mko games officers ni nyina including free men ni nyina nyina ba fi officers and inmates ye bobo di agro because of atiye na me tina be ask me one say ti mintina me na edwuma di yama me ti gina bi na say ewi ase hu ti ba ten na me say me nko no na dem dey drum my send of crowd ye ma me ti anopa na ye Thursday na numre me da me room na e wo no ye be say ya sorry e di nkomo ya dey 24 be kwa asa na ye o kwa na bi 24 because the other na bi abeto bi wo no me da na mo milida na e wo no o twa 25 years oko the car be beside the below. Oh, right. En common well, and a nya and Kayam. Now the cartoon on watch 16 years up to now.Onyampi took a course na ye kasachi na woko. You know what I there. Just say, make us a twice one. Ebe ye na nkomo ne ewie ye ati ye next week nkomo we na na bila ye betoa so Papa J next week ye betoa so because after prison no how society even accept as convicts and so another story ye betoa so efie ne bebi ati ye ene ye wie Akoma mo Nsem production team members Nana Bila Kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojo Sakodie Beluchi Nana Yao ena Emmanuel Kwame Vadi me amote me nkan I don't much have ko fu but me pa little but also o chia ne ko fo me no bi pa cho chia me nyama ne pa cho chia wo mo your officers bi won ma DSP Richmond upon DSP Madam Mata ya Miami coach Masa Sugar Masa Akon Masa Yima last couple officers ni na if you nyina bia me che bia me ka be bodi na be doso inmate ni sam ni nyina omutie if you promo Akoma sports ni ntino Akoma and you later then the listenership na che kure na you host no be am be na we shall pay you how be hu no if you tie ni pa Akoma bushia pay you tie ni pa what I tell little
chief executive producer oni be ma tenten kese pa no ne yo ti on ti sambe ya bika sei omuti pa ti chie mu nyina na ajiba bi ma edward mo kwadwo nso ne nyina me chie mu nyina so me bompa se obi anso be de ba bontin de tell me camera ho ye no obi do 16 years onyam pie but obi betwa be me won no bi akwa be 4 times okoya no wasaba but mama me ba ye na me be hu de ntia na bibi na akwa mama ba ho hold on and I say life after prison how society receives ex-convicts you know see a special day you the very sad topic what and them no ko enti enu ma moda wo say friend say Alakafia city of Alakafe the city of Alakafe amotaite Akoma sports and na yedmu nua ba ma atiye ene yede ne ba ha sei wabekasa che ye nyina yetu ye hofo sports no eba eti ma munyi mafidie no free ho citizens amwo ho ye chia mo ate nyame nka mo ho ye frame me Beatrice Spiogabra Aunty B echna easy Friday ye de bebrem Akoma FM 87.9 the station with the We spoke about the moments that England have had in this tournament, the goals, stunning goals that they've needed. Ruiz, oh no, I thought about Kukurea, 2-1 start!